Helo, croeso i'r stream. Heddiw, mae fi a Morgan yn mynd i bod yn chwarae A Way Out. Now, os ti'n cofio, rydyn ni'n chwarae A Way Out cwbl o wythnosau yn ôl, a rydyn ni'n cwblau y stori arno fe. Ond, wythnos diwetha, rydyn ni'n edrych ar yr trophies o'r A Way Out, a mae dim ond 14 trophies, actually, so mae dim lot. So, heddiw, ni'n mynd i bod yn trio cael 100% o'r trophies yn y game. Trio cael y Sweet Platinum Trophy hwnna. Rwy'n Morgan yna eddod ni, ond mae'r edrych fel... Mae'r Skype wedi mynd bant efo fe. Bydd fi'n trio cael Morgan nôl nawr. Just mynd i galw fe nôl. Yes, pwy sy'n efo ni yn y chat hefyd? Hey, croeso Douglas Adams. SCP, yes! Rwy'n caru SCP. Ydy hwnna'r un newydd, neu'r, Ydy hwnna'r un newydd? SCP game? It's the original. Nice. Classic. I love it. Right, Morgan ddim ar y line ar y moment. Skype, meddwl mae'r internet fe wedi dropo. Rwy'n just mynd i troi fy webcam arno. Di'n defnyddio Skype pryd ni'n cael y webcams. So pryd ni ddim yn galwad, mae'r webcam fi ddim yn gweithio. Un moment nawr. Just angen adio'r webcam fi nôl. Okay. Mae'n edrych fel mae'r we Morgan literally wedi drop o pryd ni wedi dechrau. Just mynd i aros i fe dod nôl. Hey, prynawn da Mike. GG, sut wyt ti? Prynawn nhw wedyn art, ti'n iawn? Hydrate, yes. Cofio eich dŵr. Just rhy hwyl i cael host o'i ni. Beth wyt ti'n gwneud heddiw? Wyt ti'n gwneud art newydd neu... $10,000 o pwyntiau. Yes i mawr. Wel, mae gen i pint glass ac mae tap just draw fan'na. So a mae'n dif boeth. Rwy'n chwysu fan hyn. Mae'n mor boeth. Mae'r ffenestr hyn. Mae'r haul yn right fan'na. It's like, mae fel little greenhouse mewn fan hyn. Is i orffen dwy Morgan special manga. Nice. A tractor. Ooh. Hwna'n cool. Oedd e'n tractor coch. Nice. Classic. Pam ydi coch fel y classic lliw am tractor? Does dim sôn o Morgan. Dwi'n da roi fy gwaith yn diflas. Wyt ti'n gweithio'r adre neu rhywbeth, Mike? Ti'n gweld nhw mewn cae safach. Hwna'n gwir. Hwna'n gwir. Does dim lot arall sy'n coch mewn cae
I dweud y gwir. That's a good point. Hey, Douglas Adams, wyt ti wedi chwarae SCP Unity version? Un hwnna'n edrych yn promising. Mae ddim yn cael y like, same features ar yr un original, ond sa'n siŵr mae yna diwedd arni un hwnna either, ond mae'n edrych yn good. Yeah, hwn yn gwneud sun o'r road yna. Oh, mae Morgan yn nôl. Helo? Wyt ti'n nôl? Helo, dwi'n nôl. Hey, Morgan yn nôl. Woo! Right, let's try your webcam Skype nôl arno. Beth oedd digwydd? Paid sôn. Mae just... fi wedi cael llon bol o'r un problemau tro ar ôl tro. Credu mae wastad yn fwy heriol yn byw yn y gwlad yn lle byw yn y ddinas. Ond, dyma'r un o'r pethau. Mae yna mast, ond fi gwybod fi wedi dweud hyn o'r blaen, ond mae yna mast 3G neu 4G ar fferm ni. Yeah. A ar hyn o bryd, y scenario gorau yw defnyddio mobile fi fel personal hotspot. Ond, mae'r fiddly nys o cael USB tethering gweithio'n dda. Ond pan mae fe'n gweithio, mae'n gweithio, so nawn ni just fod yn ddiolchgar, I suppose. Gad. Wyt ti'n gallu danfon fi gwahoddiad arall? Yes. Achos fi ddim yn gwybod os mae achos yr holl thing yna. Nes i llwyddo i gael y restr trophies? Yeah, mae gen i nhw. Cool. Mae Michael wedi dweud, rwy'n teillo, rwy'n dysgu Cymraeg ar Duolingo. Mae Google Translate yn helpu. Nice, mae Duolingo yn dda i defnyddio. Mae hwnna'n un good. Hefyd mae'r... beth oedd yr un arall yna? Dwi'n Welsh neu rhywbeth? Say something in Welsh yw'r un mawr sydd yn... Mae llawer o bobl yn... Tiod, yn neud thing mawr amdano fe. Rwy heb di trio un hwnna. Rwy just wedi... Wel, rwy fi'n trio Spanish ar Duolingo offline. Rwy fe... Rwy fi'n really hoffi e. Dwi di invite ti. Okay, cool. Rwyf Douglas Adams yn recommend chwarae SCP Containment Breach. Ti di clywed am hwnna? Okay. Mae'n gwych. Na, fi ddim. Mae'n... Wyt ti wedi clywed am SCP o flaen? Na. Mae'n like whole story community hyn. Like SCP, the SCP Foundation. Mae nhw'n fel secretive foundation sy'n like capture ac protector gwlad, y byd o fel anomalies. Like monsters and weird things. A mae na gwefan ble mae pobl yn gallu fel submit o stories i. Ac fel stories or like case files and different SCPs. So I have my like the different anomalies and like labeled SCP-176, the SCP-345. Ac mae pobl yn submit a nhw lan fyna. Ac like mae nhw'n cael ei fel edited a vetted gan y community and stuff. Ond mae na game o enw SCP Containment Breach sy'n fel set fewn y foundation. A ti'n D-class personnel sy'n fel person sy'n fwy death row sy'n wedi cael ei anfon i'r SCP Foundation to be tested on, like,
Mae un o'r anomalies, SCP-176, remember? It's like a concrete, weird-looking thing. It's kind of like Weeping Angel. Mae'n symud pryd ti ddim yn edrych arno fe, ond mae'n snap ar gyfod ti. Oh, God. Ac, so like, they're like, oh, let's put the D-class in there, see what happens. Oh, right. Ac Oh, God. Mae'n y game hwnna, mae'n fel breach, a containment breach yn digwydd, a ti angen fel trio dianc o'r foundation, a mae'r holl fel anomalies, like the SCPs, yn like roam around trwy llaf ti. Yeah, mae'n swnio'n... Yeah, mae'n swnio'n good. Mae'n loads of good like stories on our SCP, all our different things a popeth. It's brilliant. Okay. Right. Mae pobl yn cymryd y piss allan o'r brawddeg yma yn gofyn i chi ddysgu, ond dim purpose o i ddysgu chdi sut i ailadrodd brawddeg, ond dysgu di sut i creu rai chi dy hun. Ie, hwnna'n gwneud yn synwyr. Mae'n gwell i dysgu rhywun, ydy hwnna'n gywir? To teach someone. I ddysgu rhywun, I ddysgu rhywun, like, sut I don't know, creu brawddegau ei hun, nid like, dyma brawddeg sy'n golygu hyn yn brawddeg sy'n golygu hyn. Bydd nhw dim ond yn dysgu brawddegau nhw wedyn, bydd nhw. Yeah, mae'n wir. Nid oes neb yn siarad Cymraeg yn Cilycoed. Yeah, mae... Oh, mae good Wel, team beth ti'n synnu, mae lot o... Beth ti'n synnu faint o bobl sydd yn, ond achos o'n i'n gallu cerdded o gwmpas gyda hetiau... Wel, gallwn ni, ond falle bydd ni'n edrych bach yn silly. Ond achos mae fe'n rhywbeth fi'n credu ynglyn â hyder lle... Neu sefyllfaoedd lle mae pobl yn teimlo'n naturiol I ddefnyddio fe. So, fi'n credu... Beth chi'n synnu faint o bobl sy'n mas yna sy'n gallu. Ond falle am resymau gwahanol sydd ddim... Sorry, fi'n mynd I gael o fe'n ti danfon eto I fi, o? Y reswm yw, right, yw bod nes I trio fe gyda'r Ethernet, a oedd e fflachio gyda fel cyw bach coch. So, fi ddim yn credu mae'n werth hyd yn oed dechrau gyda'r hwnna'n fflachio'n goch. So, fi ni mewn nawr. Ffantastig. Fi ddim yn credu mae yna unrhyw broblem. Siwmai Captain Bubble Boy. Rwy'n iawn boeth heddiw. Captain Bubble Boy yw'r legend o America o'n i'n sôn am. Sydd yn rigl yn Gymraeg a sydd o Utah. A mae fe'n hoffi wneud streams lot o RPGs. So mae'n wneud lot o fel... beth yw e? Dragon Quest, Xenogears, y fath yna o gemau. So... not connected to EA servers. Pam mae hyn yn digwydd I ni? Sa'n siŵr. Rwy'n iawn, diolch. Sut I ti? Sut mae'r tywydd efo ti? Mae'n boeth iawn fan hyn. Rwy'n mynd lan at 27 degrees Celsius. Beth yw'n mewn Fahrenheit? God, sa'n gwybod. Yr unig tro fi'n gallu gweld y conversion yna yw pam fi'n defnyddio'r hot tub a ti'n gallu gwasgu'r botwm am fel Fahrenheit neu Celsius 80. A ti'n gallu... Oh, right, okay. Mae'n 80.6. Wow. Mae wedi dweud bod ti'n rhy nice I fe. Mae'n good. Na, o'n i'n joio. Oedd e'n dweud bod yn chwilio... Mae wedi ymuno gyda'r Discord achos o'n i wedi gwneud bach o waith ar cyfieithu'r symudiadau ar enwau y pethau. So, I beidio defnyddio'r hen version o Pokemon Coch achos mae lot o waith wedi digwydd ers hwnna dod allan. So. Os ni'n gallu sorto mas y time zones a stuff, fi'n credu bydd e'n nice I gwahodd... So, connect the server within time limit. There might have been a problem connected to the network or PlayStation network or the server service provider might be temporarily busy.
allan i yn dyw e. Ni'n sort o mas o we, a wedyn mae'r blimyn server PlayStation yn brysur. Bach yn odd. Na. So beth, os ti eisiau dweud Captain Bubbleboy, beth yw'r gemau ti'n chwarae? Ti dal yn neud y series Xenogears? Achos mae'r time zones, fi'n cael fel things yn y nos, wel, yn y bore, fi wedi colli Extreme achos ni'n cysgu, achos mae 6 awr gwahaniaeth. Ydy eisiau fi anfon invite eto? Ti'n gwybod beth fi'n mynd i dweud? Yeah, please. Oh, God. Cofio'r peth rwy fi'n trio gwneud right ar y dechrau o'r gêm hyn. A rwy fi'n methu gwneud e. Beth oedd e? The push-up bars. Ah, Hwnnw'n un o'r right. trophies. Ydy e? Tangen bwrw 20 dips. Oh, nice. Okay. Mae'r amser gwahaniaeth yn frustrating iawn. Beth di'r amser efo ti nawr te? Oherwydd mae'n 8 o gloch yma. Fydd bydd e'n 2 o'r gloch fyna os fi'n cofio'n iawn. Yn y prynhawn? Ie. Bydd hwnna. Nice. Eisiau mae Kieran sydd i ti? Credu. Right, fi mewn. Os ti eisiau actually dechrau fe pam... Y moment yma pam mae'n actually gweithio. Mae'n rhywbeth, fi'n credu, mae'n anodd iawn i fi feddwl i bod y cymeriad Leo, achos fi'n credu bydd e'n ddim yn teg. Bydd e'n mynd yn erbyn, fel... Tradition. I don't know. Just weird of e. Achos ni wedi cael y profiad na o gorffen y gêm yma gyda cymeriad. Ti wedi cael y siwrne cyfan, so ti'n teimlo fel ti'n twyllo os ti'n newid ei rhywun arall. Ie. Kieran dweud bod yn aros am y Prime Sub i dod nôl. Good. Na, oedd... ni wedi bod yn trafod... mae Kieran gyda channel a stream, a nes i gwylio, oedd e'n neud New Super Mario Bros. Ar... Ni just troi'r teledu lan dyn bach, achos fi ddim wedi clywed. Beth yn dweud? So, o'n nhw'n dweud, ar PC, gyda'r Dolphin Emulator, mae yna ffordd o cael fel 4K. Sa'n gwybod, gyda pethau fel New Super Mario Bros. Sa'n gwybod beth really yw'r mantais enfawr mewn chwarae mewn 4K. Ond, oedd e'n swnio fel thing cool achos mae rhywbeth o'r enw Perspex neu Spec. Falle bydd Kieran yn ysgrifennu yn y thing beth yw e. Ond mae fe'n thing lle chi'n gallu chwarae ar-lein trwy hynny. A dim ond un person sydd angen cael we really dda. Y person arall sydd gyda we yn gallu just neud y bit arall. So, ar gyfer fel multiplayer session, gall hwnna bod lot o hwyl a rhywbeth i drio, Bydd hwnna'n cool. Mae'r game yma jyst yn agoel. Mor good. Mor dda. O'n i'n meddwl fel, ni wedi wneud y stuff, a pan nes ti ddweud, ti wedi ffeindio'r holl heriau gwahanol, fel achievements ti'n gallu cael, o'n i fel, go on then. A ddim rhaid I ti perswadio fi. So i fel, wel mae dim ond 14 trophies, so... Gobeithio bydd yn pretty good. Mae jyst mor cinematic yn dyw e. Beth dwi'n credu yw prif cryfder y gêm yma yw just faint mor llyfn mae popeth. Like literally, rai o'r scenes, action scenes, lle chi'n chwarae, so nhw hyd yn oed yn cutscenes, mae fe'n mynd o fi'n ymladd, ti'n ymladd, a fi'n gallu gwylio a joio ti'n bwrw'r crap mas o'r person, a vice versa.
shit, dude. That fight out there, it was brutal. I could hear bones. Yeah, it went really good. Ei, oes na bit ar y pwynt yma? Na, rwy'n methu mynd tu allan. Na, ond Pryd? beth fi'n dweud yw, ti'n gwybod mae gyda ti'r holl achievement things? Yeah, na, mae'r first trophy, y trophy Nothing. cyntaf, Walk gallu away. unlock o yw'r ar y yard. Ah, okay. Ydy hyn yn... Oh, ydy hwnna different level? Rwy'n meddwl rwy'n hwn yn y level cyntaf. Na, mae fe'n yr ail cutscene. Ah! Right, just gallu ail wneud y Isio level mynd mas? cyntaf, da. Ti'n gallu mynd mas os ti eisiau. Ie, os ti eisiau, ni'n gallu... Ie, just skip o mas achos ni wedi... Ie. Actually, ni wedi chwarae hwn 2 waith. Ni'n neud 2 stream ar hwn. Oh, just mynd exit y main menu. Bydd ni'n colli... Bydd fi angen invite ti eto, probably, bydd fi. Na, bydd fi? I don't know, maybe. Na fi. Yeah, bydd fi yn. Yeah, oh no. Yeah, right. Ie, ti angen. Sawi. Ah! Captain Bubble Boy wedi dweud, yeah, allai ddim yn gwylio'r streamau yn y bore. Achos amser gwahaniaeth fi. Y patio song. Rwy'n deall patio song. Beth yw hwnna? Sa'n siŵr. Ti wedi danfod fi gwahoddiad? Na, rwy'n llwytho mewn. Oh, okay, cool. Sorry, rwy'n meddwl wedi colli rai o'r comments. 1 PM parsec yw'r peth yna. Parsec, ie. Meddwl bod stream hwyr amser ni yn gret i chi fanna. Ie. Ydych chi'n mynd am y Platinum Trophy? Ie, ni'n mynd i trio am y Platinum. Ond mae rhaid ddim yn cael 1 Platinum Trophy. Ti ddim? Ie, only 1. A mae'r un hwnna am Spyro. Y game cyntaf Spyro. O, beth wyt ti'n meddwl am Crash 4 trailer? O. Crash... O, rwy'n heb di gweld e. Beth? Ble ti wedi bod? Wait. Ti wedi bod ar y lleiad neu rhywbeth? Crash Bandicoot 4, ail o hydref. Roi yn y dyddiadur. For God's sake, o. Na, rwy'n heb... Ydw fi wedi gweld? Na, rwy'n ddim. Pryd oedd nhw'n release o hwnna? Fel 2, fi'n credu. Oh. Y diwrnod cyn. Na, rwy'n heb di gweld hwnna. Come on already! Na, fi'n cyffroes iawn, fel ti'n gallu gweld. Yeah. Enemy escape the yard. Okay. Na, fi di... Beth oedd i'n meddwl wneud yw, fi di wneud bach o... Beth ti'n gael o fe? O, fi'n wneud prosiect gyda Josh ar hyn o bryd, yn wneud yr ROM hack. Then, yes, sy'n lot o hwyl, ond fi'n credu, ar ôl i ni dod i'r ben i hwnna, hoffwn ni gael pobl yn just... Mae'n awesome, achos mae Skullnap newydd dangos diddordeb. Cofio'r person o'n ni di... wneud Human Fall Flat gyda, oedd e'n gofyn oedd e'n anodd neu beidio, ond i ddim yn mynd i dweud celwydd iddo fe a dweud bod e'n syml, achos sofyn syml. Ond mae yna patrwm, a os ti'n lwcus mynd trwy y ROMs, ti'n gallu ffeindio rai sy'n literally gallu just swapio'r text. A'r unig challenge yw, mae rhaid i chi cadw'r un nifer o digits. Yeah. So, you know, who knows, falle bydd pobl yn gallu just roi nhw yn y Discord a ni gallu gwneud playthroughs pryd. Ond, pwynt yw, hoffwn ni mynd nôl i wneud fwy o... Fi just neis dydd yna. O na, okay. A Crash. Mynd trwy'r Crash series. Yeah, it'd be fully good. My mic could have trying to keep it Welsh, but it sounded like I didn't get it right. I was trying to ask if anyone was a fan of the band Gorky's Zygotic Monkey. They have a few Welsh language songs. I've been trying to learn the meaning of monkey. Oh, very cool. Gwybod... Oh, Yeah. sorry, rwy'n heb di gweld ei... rwy'n wedi miso'r comment ti. Rwy'n gwybod mae
game video stream i hon, ond dwi wedi bod yn gwrando ar Gorky Psychotic Monkey yn ddiweddar unrhyw gyfnogwr. Rwy heb di clywed. Maen nhw'n hen band. Fi ddim yn credu maen nhw'n bodoli rhagor, ond maen nhw'n hen band o fel 10 mlynedd neu rhyw yn ôl. Mae'n good, cerddoriaeth da. Beth yw'r faint ni angen neud? Rwy angen bwrw 20. O hwnna? Beth am yr un fi'n ochr fi? Sa'n meddwl does unrhyw trophies ar un hwnna. Dim ond un... Rwy'n arno. Okay. Teimlo mae rhaid fi wneud hefyd then. Ond mae'r thumb fi'n mynd i bod yn dead ar ôl hyn. Yeah, gyda ti repetitive strain injury. Oh, come on. No, Morgan! No, ti di drop a connection. No! O na, ni'n mynd i colli hyn nawr. Sy'n pwynt o fi'n trio gwneud dal ati. Damn it! Ah! Let me Google o'r patio song. Rwy heb di clywed hwnna. Offline. Beth oedd y sŵn hwnna? O! Wyt ti nôl, Morgan? Oh my god, ti'n robot a torri lan. nôl. Ond oedd y server di mynd lawr am ryw reswm. Credu bod na rhyw break mewn... Rwy fi'n colli ti ar Skype ac ar y Cannot connect to server, so network features for this application are unavailable. Hello? Rhyw body. Okay. Wyt ti'n gallu clywed fi? Yeah, rwy'n gwybod Captain Bubble Boy, mae'n just absolutely mash o'r square button. It's like, oh. Teimlo fel mynd I torri fy bloomin' thumb. Okay, fi'n mynd I trio rhywbeth gwahanol nawr. Right, I ffeindio'r patio song. Oh, hey Morgan, ti'n nôl? Yeah, fi no. Hey. Fi ddim quite yn gwybod pam mae fe'n neud hwn, achos mae... Rwyf eich Skype yn freezel hefyd. Oh dear. Okay. Well, na I just testo we, just I gweld os mae fe hwnna. Yeah, it's weird. Fi'n credu falle bydd e'n werth I fi buddsoddi mewn un o'r MiFi things na. Yeah, falle. Mae ffôn fi mynd yn really boeth. So falle mae hwnna ddim yn dda iawn ar gyfer y job yma. And yeah. Fi'n dda bod ti'n gallu switcho I fel siarad am ychydig. Rwy'n ffeindio'r patio song hwnna. Oh, nice. Okay. So, fi'n gwybod pam mae'n rubbish. Rwy'n teimlo fel, rwy wedi clywed hyn o flaen. Mae'r Cymraeg ar ei diwedd fyddi e.
Fi mi trio lan am eiliad. Mae Captain Bobby Boy wedi gofyn beth di'ch hoff bandiau Cymraeg. Ooh. Cwestiwn. Fi'n mynd trwy phases gwahanol o bandiau Cymraeg. Ie. Oedd na cyfnod pan o'n i'n hoffi, the cwbl o flynyddoedd yn ôl, o'n i'n hoffi gwybdaeth hen fran. Ie. Ti wedi clywed am nhw? Na. Oh god, gwrando ar hwn. Oh, Ethernet cable fi, 281 kilobytes per second. Oh, what? Ti'n gallu gweld nawr, ti'n deall nawr pam fi'n mynd on a probably diflasu pawb gyda stori yma. Ond mae hwn 281. yn 81 gigabytes. Gwrando ar hwn, Kilobytes. connection speed. Oh, A mae hwn trwy Ethernet, right? Nes i just check, achos weithiau ti'n gallu bod yn lwcus, right? On connection speed upload, guess, Oh. 272.2 kilobytes per second. 0.2. So dyna pam Ha. yn cadw I ffwrdd o Ethernet. Oh my god. Oh god. Yeah, Oh, so as bad no. as it is, yeah, it just... Fi'n credu byddai'n hoffi, os, y thing yw, os bydd ddim teulu dy fi fel plant a gorfod bod yma I edrych ar ôl nhw, byddai'n ni'n hoffi just mynd â fel sleeping bag, cysgu, rhoi popeth yn y swydd, yn y stafell cyfarfod yna, ti'n gwybod be fi'n siarad sôn am, rhoi fel blow-up mattress a just gallu gweithio fan'na. Byddai'n hapus gyda hwnna. Cael bach o, bach o camp over yn y swyddfa. Roedd Grace ymlaen, byddai'n ffain. Bydd ddim angen roed Grace ymlaen gyda'r tywydd yma, also, yeah. Okay, fi'n credu fi'n hapus I drio eto. Hey, rwy'n fi'n hoffi'r can hwnna. The patio song. Oh, quite good. Yeah, rwy'n fi'n really yn gwybod fel llawer o bandiau Cymraeg. No. Yr unig caneuon byddai gallu canu mewn Cymraeg yw'r dau. Rwy'n nhw'n basically toddi mewn eich ymenydd fi mewn ysgol. Oherwydd rwy'n nhw'n chwarae fe pob dydd Gwener. Amser cinio, roedd na rhywbeth o enw Radio Guts. Yeah. Ble yna ysgol fi, amser cinio ar ddydd Gwener, roedd fel cwpl o'r chweched yn mynd mewn i'r fel sound booth room a just like chwarae caneuon mewn dros fel y big speakers mewn y hall. Fel cant y ffreitur, Ie. neuadd. Ac ond roedd y condition roedd nhw angen chwarae fel 2 neu 3 can Cymraeg. Ac pob wythnos. Roedd meddwl roedd hyn fel yr unig caneuon Cymraeg maen nhw'n cael. Oedd blwmyn Ti ar y Mynydd ac band rock and roll. Oh, class though. So, Yeah. byddai gallu canu'r pob lyrics o'r 2 can hwnna. Ac roi'n both cysau ac caru y 2 can hwnna. Fi'n creu dyle ti roi hwnna yn thing tan bod ni'n sort o pethau mas Ti ar y Mynydd, just fel tribute. Tribute? Na, achos... Ei ti wedi actually gwrando i'r lyrics Ti ar y Mynydd? Yeah. So weird. Yeah, Like- well, like- mae fel cerdd, mae pobl yn gallu, interpret, oh my god, an error has occurred in the following application, CE34878, Wedi crashed. way out. That's classic, innit? Classic. Yeah. Just, mae popeth yn error. Ond fi'n credu mae'n werth ni gael Ti ar y Mynydd, just I codi hwyliau ni, I gallu parhau gyda'r stream, achos so far, mae wedi bod the stream of death, Yeah. Ti ar y Mynydd dim ond fi. Dim ond fi. It's like, mae'n just A fel... danfon fi invite arall, sorry o. It's like, dewch I byw ar y mynydd fi, please. Ac Yeah. bydd eich mam ti yn cysau ti, bydd dad ti yn cyto ti bant. Yeah. Ond, bydd ti gallu fyw efo fi ar y mynydd?
Yeah, exactly, yeah. Ond Wel, mae'n mae'n swnio fel, mae'n jyst yn swnio fel pob ffarmwr yn Cymru, Owain, ti jyst ddim di deall y cymuned yna, Ond- beth sy'n digwydd. Ond y darn o'r lyrics mae'n dweud, like, dim ond... Bydd dim mwy... Beth oedd e? Bydd dim ond... Roi arrow. Dim Ti ond... ddim wedi clywed e. Ti gallu danfo fi gwahoddiad arall. Ie. Diolch. Dyma ti ar y mynydd, os mae... Neb wedi clywed e o blaen. Oh, hydrate, diolch. Mae'n neud y sound effects. Dych chi'n byw yn Cymru, mae pawb yn byw mewn tu ar y mynydd. Ia, wel, Yeah. technically mae ti yw... Actually, fi'n byw ar fferm ar y mynydd. Pwy yn dweud hwnna? Captain Bobble. Captain Bubble, ti'n iawn. Fi'n byw ar fferm ar y mynydd, so basically gallwn ni canu'r canol yna, bydd cant y cant yn gywir. Yeah. Wow. Ie, ond mae'r lyrics na fydd nam ffreo dim ond cytunos dod i fyw ar efo fi. Hwna'n swnio'n threatening. Yeah, dim cytuno, fi ddim ffreo, dim ond cytuno. Dim ond cytunos dod i fyw efo fi. Whoa. Mae'n swnio fel threat. Ydy, mae fe'n swnio bach yn scary. Dy fam wedi siomi gyda dy gwanedu. Dod i fyw efo fi. Dewch i fyw. Ei, noswaith dda. Yeah. So bydd Rhys yn taflu'r holl ti'n byw ar ffarm jokes a just abuse o fi ddyn, so fi'n barod am hynny. Just fel, ie, beth ti'n disgwyl, mae pawb arall mewn cymdeithas. Mike wedi sy'n chwarae League of Legends neu Sea of Thieves. Na, rwy heb di chwarae either o'r gemau nhw. Mae Sea of Thieves yn edrych yn really dda. Fi di... Ooh, beth mae'n dweud? Ond mae gemau fel League ddim yn really... Hanner ydych chi'n Mae cwpl o bobl yn Discord ni yn chwarae League of Legends. Mike, os diddordeb dy ti, ymuno gyda Discord, mae cwpl o bobl, mae Odin Art bendant, mae Glyn Fiddich, mae cwpl o bobl sydd yn rhan o'r grŵp yna yn hoffi fe, so byddwn ni yn dweud, mae'n werth cael look, achos neud i ffeindio rhywun bydd yn chwarae gyda ti, os ti'n chwilio am fwy o chwaraewyr i chwarae gyda. Yeah. O, ti'n platinum. Ydy hwnna... Is that a rank mewn League ydy e? Sa'n siŵr, rwy'n ddim yn familiar for League of Legends, the ranks... Ranking system... Oh wow, nice. Rwy'n hoffi'r fel yr, is it League efo'r holl fel different heroes? League of Legends. Ydy hwnna'r un efo'r different heroes a popeth? Yeah, mae'n... Nice. Yeah, rwy'n really hoffi'r, like, y champions, sorry, hwnna beth nhw'n galw nhw. Oh. Champions. Rwy'n really hoffi'r, like, yr, holl, like, the variety o'r champions ti'n gallu cael mewn y game hwnna. Rwy'n hoffi hwnna. Guess o beth, Owain? Yay, ti mewn. Like the biggest shock achos... oh, paid. Ni'n siarad rhy gyflym. Os mae'r we ti mynd i mynd eto, gwneud yn siŵr bod yn ar ôl rwy wedi masio'r... Yeah. So, RS
Na. RSS. Na. Repetitive strain injury fe. RSI. A fi ddim yn Mae Rhys yn dweud, nid fi'n sy'n abuse a ti, Tony Ataru yw hwnna. O, back in track yn bach. Oedd e? O, sori. O, mae can wedi gorffen nawr. Fi'n troi fy mic lan tipyn bach. Oh god. Yeah. Well os allan ni ddim yn chwarae gêm, dwi eisiau i clywed karaoke Cymraeg neu sing-along. Well, you know, mae'n bosib. Yeah. Mae gynnu fi SingStar, rhywle. Sa'n siŵr mae'n cynnig Cymraeg ar SingStar yn anffodus. Actually, mae'n like, community-led? Hold on, community created version o SingStar. Cyfrifiadau yn meddwl. Is it? Yeah. League ranking. Ah, cool. Beth oedd y rif ti angen masio tan? 20. Right, just mynd I darllen y chat munud. Feel free Na, to mae'n crack fine. my Na i wash neud e, and na i neud e. Cool, hwnna'n iawn. Ffrindiau ges I plat efo yn Diamond/Masters wan, a mae siŵr bod safon fi lawr i'r. Nice. Fi di redig ar. Mae Mike wedi dweud, dych chi'n byw yn Cymru, dwi'n byw yn Llundain. Ie, ni yn. O fi arfer byw yn Llundain, Mike. O'n i arfer byw yn Wandsworth. Os chi'n nabod y lle. De Gorllewin. So... Oh, damn! Nes I dod off cyn 20. Oh, silly. O'n i'n excited I dweud wrth y Mike ble o'n i'n byw. Oh, god. O'n i'n byw, actually, o'n i'n byw am cwpl o flynyddoedd yn Wandsworth, sy'n agos I Clapham Junction, a wedyn nes I symud I Hammersmith. Ar, ti'n gwybod os ti erioed yn mynd ar y National Express, mae'n really funny a gwyneb ti'n tynnu a ti'n masio a ti ddim yn gallu gweld dwylo ti o. Oh god, ie, fi'n cael y dwy lan fan hyn. Gwyd yn edrych yn Rhaid ni wneud hwn, okay? Achos mae just y canolbwyntio sy'n digwydd yn... Twitch, no ban, please. No ban us, please. Wel, ni ddim yn gwerthu boteli o dŵr bath, so, you know... No! Wedi bras ar y PlayStation button. Okay, I'm good. Sorry. Oh, funny. Ni'n dal just so ni ddim yn cael strikes. A hefyd, ni ddim yn meddwl bod chi'n meddwl bod ni'n weird, ond mae'n ffain os ti yn, ond... Oh, hyn yn... Oh my god, hyn yn impossible. Oh, mae'n... Nawr mae'n erch yn dodgy eto, Sorry. Can actually brifo fy braich. Come on! Mae ddim yn mynd lan! Oh no, sorry, na. Oh na. Kieran, peidiwch a clipio hwnna, okay? Fi'n gwybod mae'n tempting, ond peidiwch a clipio fe a roi ar Twitch. Ac os ti'n amseru fe'n perffaith, gall hwnna bod... Yeah, mae'n yeah. God, come on! Hyn yn anhosib. O, ti ar 18 hefyd? Nawr mae hwnna'n gystadleuol. Come on, stupid thing. Mae rai fi dal fel na, achos fi methu. God, 19! Un fwy! Oh. Hydrate. Oh, Regan, hydrate. Na. Right, Regan, just... Shiglo. Shiglo. Shake it out. Shake it out. Fi ar 19. 20.
Chwyl farwch bod yn sgwar chi, ie. Oh my god, mae'r bright. Right, ready bwrw 20, so I'm guessing os rwy'n Ma' hwnna'n proper workout. bydd fi'n rhoi fi'r y trophy? Still got it. Oh yeah. Who's the man? Oh. O, paid dweud oedd yn The 21. trophy. Fi ddim. O falle ar ôl i ti gorffen y lefel. No, it says the trophy unlocked for both players once Leo has performed the 20th dip. O, beth os no, mae'n I'm pull gonna- up? No, come on, ydw i? Beth oedd e'n dweud dip? Yeah, Oedd e definitely'n dweud dip. I'm gonna be insane. Did I have to do 21? Na, paid dweud hwnna. I need to check trophies, come on. Ond Please beth os don't ti'n say mynd... that. Os... On, Nah, oh. peidiwch rhoi rip yn y chat, no! No! God! Oh, mae hwnna'n rage quit gyntaf y series yn chwarae y way out. Rhaid i gwneud un... Rhaid i gwneud un... Ti'n gwybod beth, oedd e'n gutting achos o'n ni wedi gwneud ar ôl ti, a os bydde ti'n gwybod hwnna just cyn, dyle fi wedi dal ymlaen a wneud y 21. Come on en, yr un amser wnawn ni cael bach o gystadleuaeth. Yeah. Come on now. Peidiwch â crio. Rhaid ni just tapio fel ni'n byth di tapio o'r blaen. Oh, mae gen i Heb stop. 2 hydrates yna. Oh. Ti angen e ar ôl hwnna? 5. Tabu, Mhm. tabu. Mm. Oh. Oh, flip. Os ti'n gwasgu kill, mae'n tynnu ti off, so paid neud hwnna. Ti methu i dot yn y gair yn ffwrdd. Dwi wedi gweld yr comment gan... Na, sorry, fi yn really nervous ynglyn â defnyddio, mynd ar unrhyw browser o unrhyw fath, achos mae'n mynd i crash o we fi. Sorry, so mae rhaid i ti adrodd popeth i fi o... Sa'n siŵr os o gallu adrodd, ond i... Okay, go on. As long as mae ddim yn, tiod, Yeah. okay. Just, ti methu siarad mewn code chwaith wyt ti, mae ddim yn helpu. Yeah, just cadw fe i dy hun, na i darllen e wedyn. Roedd e'n gan Rhys, achos gallai dychmygu Yes. beth yw e, os mae Rhys di dweud, alright, okay. Wel, mae di dechrau i dweud gyda'r tarw a stuff, so fi'n disgwyl rhywbeth gan Rhys. It's fine. Right, so os rwy'n just gadw'r pace hyn yma. Byfain eich sponsor chi, un bit o push-up dyn ni. Dwi'n gadw hwnna. Mae Ysbryd wedi clarifio fo. Cwestiwn oedd, pryd mae'r pleserau dyn i dyn yn cychwyn ar y gêm yma? Okay, well, hwnna wedi cael ei roi mewn ffordd really, you know, articulate, so nawn ni ateb hwnna. Yn y cywodydd, yn y scene nesa. Oh yeah, y scene hwnna! Rwy'n anghofio am y scene hwnna. Okay. So mae 2 ar ôl. 2 ar ôl. Fi angen rhoi ar y bwrdd a just fel yn yr arcade. Right. Un fwy nawr. O, nes i bron gotio'r bwtwm arall. Right, hyn ddim yn minigame da i gwneud yn y tywydd yma. Yeah, fi'n teimlo proper workout yn dyw e. Yeah. I just un beast though.
A'r dwylo sy'n dal y control R. Oh, flip. Come on, go on, go on! 21! Where's the trophy then? Just neud 22 i bod yn saff. It says the trophy will lock for both players once Leo has performed the 20th dip. This is just broken. Ah, Fifth. rang in siarad i'r... Oh, dyn yn cyntaf. Paid dweud hwnna. Paid dweud hwnna. You serious? I'm right. 10, but his record's 19. Oh, dyna'r pwynt, y record i... Than it looks, man. Ennill Why don't you record. give it a try, smartass? Ti'n o beth sy'n ffynnu, yw fi ddim hyd yn oed gyda dyn ar ei bit fi. Yeah, mae Mae dim fi- Leo sy'n gallu cael y trophy hyn. Oh, what? So, yeah. Pryd rwy'n gwneud e, fi fynd yn locker am ti. Oh my Don't god. worry about it. Mae hyn yn Ie, gyd pan fi'n gystraffu holl egni yn bus Say I didn't warn you. chwesu fy ddyn am ddim byd. Jeez. Diolch o. Rwy'n fi'n mynd i dweud, ond... Yeah. It's just eisiau... Yeah, okay, fine. Unbelievable. Methu credu. Oh. Actually, hwnna'n like... O, mae Yay. Captain Bubble Boy yn cheered 41 bit. Diolch am y Yay. 41 bits, Captain Bubble Boy. Yeah, fantastic. Fi'n ara bach yn dysgu beth ydyn nhw. 2021, wel, dych chi wedi trio. Yeah, yeah. Oh, nice. Yeah, mae yna logic i hwnna. Yeah. Nice. Yeah, trio eto nawr. Hyn yn, well, it serves me right. Officially, mae hwn yn un swyddogol sy'n mynd i actually cyfri at her y tylysau. Oh my god. Dwi'n amor am y gameplay, a mae i wneud nhw yfed. Diolch. Oh, mae yna... Hydrate arall. Diolch. A fi angen nôl mwg fi then, because so fe'n count the dips to help me with my refi Cymraeg. Okay, go on then. 12. 13, sorry. 13. 13. Actually, let's dechrau o un. So, un. Yeah, dau, mynd off tri. then. Ah, Oh, just oh no, counto okay, nhw lan. okay. So, un. Na, ti angen neud e gyda bysedd ti gyda dechrau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 13, 14. Edward. 10. Bam! Ti angen dweud e fel ti yn trio mynd i'r tŷ bach. This is how far I got in school. 16. Oh, hydrate arall. Diolch o Oh fawr. jeez, fi angen nôl. Ti'n cymryd un am y tîm, fi roed i fi nôl diod. Na, yn y systemau rifau traddodiadol, haha. O na, fel 1 ar 15. Sorry, ni ddim o clyfar o hwnna, Captain Bubble Boy. Rwy'n o'r de. Rwy'n ddim yn... Ni o Gwent, okay? Ni o Gwent, a so ni... Nawn ni ddim shame o unrhyw ysgol eithon ni, achos mae Rhys yn nabod yr ysgol a ni ddim eisiau fe meddwl llai o'r ysgol. Ddim yn gwybod. Just ni yw e. 15 digoeth yn traddodiadol. Mae'n like... Sa'n gwybod. 3 ar 15. 3 ar 15. O na, mae'n mynd i confuse o, Mike. I dechrau, just neud fel hwnna. A wedyn, mae'n gallu dysgu hwnna wedyn. 19. Rwy'n hoffi'r... 4 ar 15. Rwy'n hoffi'r fel 19. Mae'n 20. 25. It's just like 2, 10, 5. 1, 10, O decimal system yn lle Do decimal system yn lle decimal. Peidiwch o gymlethi bywyd ni, Odin. Art. Please, no. Go on! You can do it! 20! Yeah! Who's the man? I told you. Didn't even break a sweat. Good luck. Hey! Seriously? Oh! What the Giuseppe! hell? Now, nobody can do 20. Trophy! They broke Woo! 20. God damn it. Ydy Come yn on. fi, o, neu ti'n gallu gweld y deg ar y sgrin? Neu fel mae'r... Oh yeah, Mae'r- mae'n cut off. Mae'n cut off. Mae'n cut off! Dyna He's cut Cymraeg off, gorau ar dal ni. Mae'n cut off! Mae'n cut off o. Fel Cockney, Mike. Oh, mae'n cut off!
Be ti'n neud, Owain? O ie, dwi di roi Mary crop Poppins. filter arno fe. Roedd hi ddim yn... Sorry, roedd hi ddim yn dychmygu bod mwy na 9 pobl yn gwylio. Oh, paid bod negatif, Owain. Jesus. God. Ti angen meddwl bod... Yeah. Mae'n eitha da, actually, dig. Ie. Dyma Ni ni. dod am y Cockney accents. So, Mike, ble yn Llundain ti'n byw? Sorry, os mae hwnna'n cwestiwn rhy personol. Tynnu fe nôl. Just dim rhaid ti ateb hwnna. Ond fi'n curious achos o'n i'n byw 6 mlynedd. Actually, fwy na 6 mlynedd. Tua 6 i 7 mlynedd yn Llundain. I'm walking here! Yeah, exactly. Yeah. O'n i'n neud lot o cerdded yn Llundain, actually, yn cerdded pob man. Fi wedi rhoi lot o pwysau ers cael plant, ond hefyd achos fi ddim yn cerdded gymaint, a fi stuck ar y blimyn cyfrifiadur gyda fath o gwaith fi'n neud. So, yeah. Dwi wedi disconnecto. Mae'n fine. Ni angen mynd I lefel nesaf. Oh, right. Oh, sorry. O'n i'n meddwl oedd ddim yn cyfri unless ni angen gorffen o'r scene. Oh, thanks. Ti di already cael y trophy. Right, so ti'n dweud dwi'n byw yn Ealing. So ti, Mike, fi ddim yn byw yn Ealing. Fi'n byw yn Llwyn Celyn, Hollybush, neu ardal Coedion, Blackwood. Ond o'n I arfer cyn, byw yn Wandsworth a wedyn Hammersmith. O'n i'n byw Dempster Road yn Wandsworth. Hammersmith, ti'n gwybod y horrible hewl yna ar y ffordd mewn I Llundain. Os ti'n mynd ar National Express neu Megabus mewn I Llundain, mae Hammersmith, mae really stryd, a wedyn mae'na famous Three Kings ar y cornel, sef fel tafarn lle maen nhw'n gwylio'r gemau rygbi I gyd, right? So, yeah, o'n i'n byw right yn y canol y stryd brysur yna. So, rhaid bod y llygredd a popeth fanna'n ofnadwy. Ond, yeah. So unwaith oedd graig fi'n feilliog, o rhaid I fi dod adre I Cymru. So ni ddim eisiau magu plant. Ond hwnna'n rhywbeth eitha personol, actually, achos mae lot o bobl yn byw yn dinasoedd ac yn cael teuluoedd ac yn hapus iawn, ond achos o'n i'n proper farm boy yn tyfu fyny ar ffarm, oedd e'n anodd I fi I beidio mynd nôl a magu teulu yn Gwyrddni Cymru. Hydrate! Woo! Mae hwnna'n ironic achos mae'n Captain Bubble Boy. Fi'n meddwl am dŵr pan fi'n meddwl am bubbles. Swigod. Dwi di added pint o dŵr. Oh god, okay, swap over then. Dwi di invite ti. Yeah, mae'n loadio. Wel, mae'n llwythod o'n ni dweud. I rei na chi sy'n dysgu. Beth? Yeah. So unwaith ni mewn i'r gêm, fi'n mynd nôl diod, so fi'n gallu mynd cario ymlaen gyda'r Hydrate Challenge. Challenge Hydradi. Odin Ard, oh god, mae'n doi. Mwy o dŵr. Okay. Chi'n gallu gwylio'r cutscene, byddwn ni nôl. Right, dyma ni, mae gen I pint arall. Right, am yr trophy nesaf, Escape Prison Escape. This is the second trophy you can earn in the game. For this you have to free the caged parrot in the warden's office. A fi actually fi'n darllen na pryd mae Morgan yn ôl. Yeah, rwy fi ddim yn gwrando really a beth roedd Morgan yn dweud I Gymru. Yeah, Just just don't sure. drop it, okay? Are you kidding me? You think I'll do this climb again? Faint oedd e yn y diwedd? Oh. There's nothing to hope for. Faint o It ain't slips? happening. Faint o slips? Un sip. Neu 2 sip. Right. Right, so am yr Prison Escape. This is the second trophy you can earn in the game. For this you have to free the caged parrot in the warden's office. You have to go through
the warden's office in order to progress through the story. The cage is located outside on the warden's balcony. It's a bit dark inside, but you should be able to spot it relatively easily. It doesn't matter who opens the cage, the trophy will not for both players. O, gyffroes iawn. Sorry Mike, os o'n i'n siarad yn rhy gyflym. Weithiau fi jyst yn mynd yn cyffroes iawn. Ci'n siarad yn gyflym iawn. So dyw hyd yn oed Owain ddim yn gwybod beth fi'n dweud. Ah, what? Na, ddim fel nasty i ti. Fi jyst yn dweud fel bod e'n Yeah. yn rigl a dwi ddim yn gwybod beth fi'n sôn am. Oh my god, mae hofrennydd o PS4 fi'n mynd off, so os fi'n dechrau symud i fyny, ti'n gwybod pa. I can't believe I'm Fi ddim yn eistedd am fe, so it's fine. It's not over until Okay. the fat lady sings. Oh, she's gonna sing. Trust me. I sure hope so. Right. Bit yma? Yn y fen? Oh yeah, Na. ydw i angen? I don't know. Ni'n mynd. Teimlo bod... Na, mae ddim fan'na. Just rhywbeth am y gêm yma. Fi ddim hyd yn oed yn cofio'r bit yma. Yeah. Oh, O, ti angen dod right. yn un allan, a ni'n dringo. Yeah. Hey, oh! Come on, Owain! Hey. You got the vent. Ti You broke my ddim- vent. Ti'n mynd i'r thing O! ti nawr, wyt ti? Y beth? Oedd ti ar cwrs heddiw, o, ti'n troi mewn i'r y llai sac yna. O, rhaid fi trio Rich. gwneud Italian. O Italian. na, yna. oedd e ddim, oedd e swnio fwy rwsieg. Oh. Na, Eidaleg, sorry, na. Ddim yn cael getaway gyda hwnna. Ti swnio fel rhywbeth o'r Muppets? Ti'n un o'r Muppets. acenion? Oh no. O na, mae hwnna'n Transylvanian, ydi e? One people, Ti'n gweld hwnna'r Family Guy? Yeah. 3! Oh no, get out of here. Oh Yeah. no. Okay, so ni'n chwilio am parot. Oh yeah. Bant o'r blooming box. Na ni angen cael y parrot though, surely. Ni angen mae'n tu allan. Oh right. Mae mewn y warden's office. Ti'n gwneud yna fancy bit o'r adeilad. Oh. Okay, digon dig. Oh, shit. Damn, we gotta bust this door open. Okay, on 3. 1, 2, Dwi'n caru hyn. Just time it with the thunder. Okay. Okay, sure. Okay, 1, 2, 3. What was that? O na, ni angen neud e gyda'r Oh shit. Yeah. the Mell thunder. athronau. I know. Okay, so... Nawr! Just a couple of more like that. Nawr, Come on, Thunder. Dwi'n nôl llawer o dŵr am fy bubbles. Nice. yeah. Fi ddim yn gwybod beth sut i ymateb i hwnna, actually. Okay. Watch out. Oh, fi yn hoffi bubbles yn y bath. Fi'n hoffi... Ti'n gwybod ti'n gallu cael y soaps na? Fi beth yn cael nhw, achos bydden ni ddim yn mynd i fel y siop lush yna. Ond mae Greg fi wedi Ie. cael fel stuff fel yna, fel y sebon sy'n arogli'n really nice. Ma' hwnna'n cool. Yeah. Come on, dau ni'r un pryd. O na, dim angen. Tappy, tappy, tappy. Yeah. Clacked him in the noggin. O, mae digon o noggin ar cymeriad ti, o. Yeah! Mae'n fel fi. Ti o beth, maen nhw'n galw hwnna'n trwy'n Eidalaidd. Na, seriously, achos maen nhw fwy fel chiseled, ti oed, gyda Yeah. sharp Mae'n, yeah. tueddiad. Right. Ei, o, ble ni'n mynd nawr? Fan hyn. Okay. Come on, over here.
Ie, ti'n cael gwerth arian gyda'r gêm yma. Fi dal... Hey, ti angen pull o fi lan. Oh, sorry, bye. Gwaith tîm gwych fan hyn. Sorry, oh. Just redeg man. Hurry Like, up. bye. Ta-da! Oh. Mae'n lan fan hyn ar y Okay. opposite side or... Yeah. O'r O, adeilad fi'n hyn. cofio. Right. Ochr cyferbyn. Oh, man, was that really necessary? Come on, man! Was it really? Hey. Apparently mae'n tu allan fan hyn. Ti eisiau gwneud e? Yeah. Dyna'r parrot. Le mae e? Mae'n allan fan hyn. Okay, na i neud e. I'r Fi ddim- dde. Be? Tu ôl ti. What? Right fan Fanna? O ie, ma' hwnna'n eitha tywyll. There you go, buddy. Enjoy Just gyda fi ar y fyw e. Hwyl fawr, little parrot. Be di parrot mewn Cymraeg? Na, Mike, Hey. o'n i arfer byw yna, amser maith yn ôl, rhyw, I don't know, 4-5 mlynedd yn ôl. Jesus, beth yw oedran daf? Mae fe'n blimyn 7. So 8 mlynedd yn ôl. Yn 2000 a... God, maths fi. 2012, o'n i'n byw yn Llundain. So, Mae'n mynd i Yeah. extra level hyn nawr. yeah, good. So, yeah, o'n i arfer byw yn agos ar y stryd Talgath Road. Na, dim diolch. Mae Talgath Road yw'r stryd ar bwys y Famous Street Kings. O'n i'n byw right yn canol y stryd yna. A o'n i yn gwylio rygbi fyna, bendant. Holl internationals ar, yeah. Tipyn bach o pêl-droed hefyd, achos, you know, oedd... Yeah, arfer byw yna, yeah. Hey, siwmai Ross di. Sut mai... croeso i'r stream. Peidiwch ar roi spoilers achos mae Owain yn fan mawr, ond sut mai... Oh, na, actually, falle ti ddim, fi'n cofio. And sut mai Last of Us Part 2? No spoilers. No spoilers I Owain, ond just dweud digon o sut mae fe'n teimlo. Achos, you know. Really eisiau cael hwnna. Soon. Mae Douglas Adams yn hoffi rugby Cymru. Yep, fi methu aros tan... Well, actually, fi'n gallu aros. Ni eisiau pawb bod yn diogel cyn I pawb, you know, mynd mas a dechrau nôl. Ond fi'n cyffroes I... Dwi'n hoffi rugby Cymru Caerdydd. Pam mae pethau'n mynd nôl i'r... a nhw wedi chwarae stuff. Yeah. Mae Cymru... Actually, fi'n hoffi pêl-droed rhyngwladol. Oedd dy fi tocynnau i'r Euros. Oedd dy fi blimyn flights ar gyfer I hedfan I Baku. A oedd tocynnau I gweld y gêm cyntaf yn erbyn Swister. So, oedd e'n gutting pan oedd e wedi cael, wel, pam digwyddodd popeth, obviously mae lot gwaith na blimyn hwnna'n cael ei cael, so fi'n deall hynny, ond o'n I yn really cyffroes I mynd i'r Euros, a, ond dim ots, byddai jyst yn mynd blwyddyn nesaf yn lle, so fi'n credu mae'r tocynnau gyd yn just rolio ymlaen at blwyddyn nesaf. Dwi'n Na. anfon ti invite. Ie, mae fe'n just yn load o fi'n credu, y llwytho. Dyma ni. Ni mewn. Ie, dach chi'n byw yn lle yna? Na, fi'n byw yn Nghymru. Fi'n byw coedion, so de dwyrain Cymru. So ie. O, fi wedi bod am 7-8 mlynedd nawr. Cos, ie. Mae'n good, nes I joio Llundain lot pan o'n i'n... Achos nes I astudio fyna, wedyn nes I ddechrau gweithio fyna. So yeah, nes I gael amser llawer o hwyl. O'n i'n gwybod y bws 87 nos, oedd e'n 24 awr, so o'n i'n mynd mas canol dinas a yeah, ac wedyn dod nôl ar y bws yna lot. Mind the gap. Beth rhaid I wneud tro yma o?
Ni angen eistedd ar roc. Serious. Yeah. Fugitives Breather. This is the third trophy you can earn in the game. Both players have to sit on a rock near the waterfall at the beginning of the chapter and enjoy the landscape. Simply head over to the right after gaining control of your character and follow the path down Nes i to just the dweud waterfall. right gyda H fel Stewie. Ti'n ychwanegu Right. Down to the right. What? You have to jump over a ledge in order to get to the rock. Trophy is in reference to Brothers, Tale of Two Sons, the previous game Hazelight Studios developed. Okay. So, ble ni gorfod hyn. eistedd ddo? Yeah? Ble ti, boi? Ble ti wedi mynd? Le, lawr fanna. O, fanna, okay. Ooh. So ni jyst angen eistedd fan hyn? Ie, ma'n edrych fel e. Ydy yn... O, ar fanna? Fanna, na, fanna, fan hyn. Oh. Aha. Ei, dyma ni. That's cute, ne? Oh, nice. Just joio bywyd. Yeah. So Ross and D, sut ma? Last of Us 2. Come on. Dweud rhywbeth I ni. Ni ar biga'r draen yn eisiau gwybod os mae fe'n werth prynu neu beidio. Sounded like two boys. Ie, fi ddim yn fel hardcore. Oh, take a breather, go. So sure they're Yn friends. gweithio yn technoleg, beth ydych chi'n gweithio fel? They actually sound like Wel, mae O's ti'n definitely technoleg. Wel, wel, ti di des... Beth ti'n dweud ti'n gweithio mewn technoleg, Owen? Yeah. We're in Kinda. a full stack developer. You got to fancy the management speak. Full stack. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl am full stack? Fi jyst yn meddwl am big wad of cash. A maen nhw'n dweud, mae dy fi full stack. Boom. Yeah. Rwy'n reswm, rwy'n fel picture o fel, bloomin', what's it called? Jenga. Full stack of Jenga. It's like, where's Wedi'n cwmpo lawr. the back-end servers of... Ei, gallu bod yn gwaith, gallu bod yn cyplunk. Gallu bod yn cyplunk. Plunk. Tynnu'r sticks yna Oh yeah, allan. yeah, mae o'n cyplunk. Ti'n tynnu un stick and the entire website falls down. Yeah. There you go. Ti'n gwybod beth, mewn 10 mlynedd bydd ti'n rhoi rhyw fath o speech a dyna bydd y metaphor, y cymhariaeth bydd ti'n defnyddio? Ti fel... Yeah. Ti'n cofio con yna, oedd yn dweud, the class of 99, if there's one advice I can give you, wear sunscreen. Ti'n cofio hwnna? Baz Luhrmann. Oh my god, mae'n class. Mae'n rhaid ti gwrando fe. Baz Luhrmann, enw fe yw sunscreen. Yeah. DevOps engineer, dwi'n gweithio yn Canary Wharf. Oh, cool. Mae Nice. Canary Wharf. Dyna That's lle mae'r cool. big dildo I mawr bet, yn dwi at the end, yeah. Yeah, rwy'n, just gweithio mewn Caerdydd. Ni'n gwneud, like, well, rwy'n mostly gwneud am Braco websites, cwmnioedd, like, usually public-facing websites, ond efo fel fath o, like, data manipulation back-end, yna fe. Ti'n gallu, fi'n really ignorant a fi ddim yn gwybod lot, ond beth yw DevOps engineer? Neu falle Mike, os ti eisiau smaen, ond falle fi ti'n gyflymach yn siarad yn lle Mike gorfod teipio. Dyna gyd fi'n meddwl. Well, my like DevOps and it's like how do I explain it? Beth yw e? So I'm really sure sut I disgrifio fo. Ond mae Captain Bubbleboy yn gweithio mewn development hefyd. Hey, nice. AWS I mi neu AWS I mi. Nice. Rwy'n AWS, that's Amazon Web Services. Ni'n defnyddio Microsoft Azure mewn gwaith. Like, yeah. Captain Bubbleboy yn dweud... full stack. It's not prestigious. Oh, it's- whatever, o, ti fel Mae'n hyn. pain. Na, mae'n pain. Yeah, na, ar wythnos hyn, mae gen I training y whole wythnos hyn mewn Microsoft Azure. A rwy wedi bod yn defnyddio Microsoft Azure am fel 2 blynedd. Ond rwy never, like, rwy byth wedi cael unrhyw fel formal training
o defnyddio Microsoft Azure. Like, literally fel pob website rwy wedi adeiladu am client, like, settle ar y servers a popeth mewn gwaith. Literally wedi bod yn, right, nhw eisiau, beth nhw eisiau? Okay, nhw eisiau load balancing. Sut ni'n gwneud hyn? Literally. Gweithio fe mas ar y go fel, just trwy neud. Just trio darllen trwy a bloody Microsoft documentation. It's like, oh my god, how does that work? And, yeah. Rwy'n fydd yn gweithio. Mae'r wefan hwnna sy'n defnyddio'r load balancing. It uses the Microsoft Azure Application Gateway. Oh, wow. Mae'n so fast. Mae'r gwefan hwnna mor gyflym. Mae'n stupidly gyflym. It's like, why is this website so fast? It's very good. Ti'n cofio, ti'n Big Family Guy fan fel fi. Yes. Ti'n gwybod yr un lle mae Cleveland a Quagmire yn cael ei fel tynnu fyny, clymu fyny yn y basement, a maen nhw wedi rhoi rhyw demonstration video thing ymlaen, a maen nhw just erbyn diwedd e, mae gyda nhw'r acen fel yna, like, yes, we are the best. Tiod, os ti ddim wedi gweld e, mae'n eitha funny, ond oedd e'n atgoffa fi o fel, tiod, y ffordd nes i siarad Microsoft Azure, fel really cheesy videos yna, yn funny. Yeah, well, Azure, ni'n mewn Britain, ni'n Prydain, ni'n pronounce fe Azure. A wedyn mewn America, ar y fel, bryd ni'n gweithio fel like the Microsoft press conference, it's like Azure. Rwy fi yn like just dweud e fel Azure am fel joke, like ar y ffordd Americanaidd. Nawr mae just wedi stick o. Lawr yn dda iawn. Nawr mae just stick o, so rwy just galw fe'n Azure pob amser, a mae'n really pure bant for teammates. Oh, brilliant. So funny. O, dyna fe, mae Odin Art wedi rhoi y link o beth o'n i'n siarad am ar YouTube. O, mae'n funny, achos nhw just yn dweud e yn y monotonous fel, we love this entertainment, just fel na. Yeah. Anyway. I don't know anyone else, but I could use a few for Microsoft Azure. Yeah. Yeah, that's fair. Mae'n powerful, mae'n annoying, but yeah, ni'n defnyddio mewn gwaith, ni'n defnyddio'r rwy'n arfer cael ei galw VSTS, Visual Studio Team Services, ond remember nhw'n gael fe Azure DevOps now, like the good Scrum board, ar like just the Git repository yn fyna, so ni just gallu fel push lan y code i'r dev neu push o fe i test, a wedyn really settle lan fel y pipelines, the release pipelines, so os ni'n push o'r i test, bydd fe'n just release o fe i'r test server a popeth yma. Yeah, hwnna'n kinda nice, just gallu set nhw lan and quite easy. Beth yw'r trws nesaf fo? Oh, sorry, yeah, ni'n gwneud hyn ydyn ni. You lost me at Azure. Sorry. Ond mae'n amazing actually, achos mae Mike a Captain Bubble Boy gyd yn gweithio mewn fel development a stuff. Mae hwnna'n cool. A fi'n fach bod chi'n cael sgwrs a chi gyd yn deall beth chi'n dweud achos... Serious. It's all good. It's all good. Oof, dyn ni ddim yn mor drwg fel na. Hey, ti'n redig am Braco, nice. Yeah, rwy'n caru am Braco. Rwy'n creu, current project. Rwy'n gweithio arno. Wedi bod yn gweithio ar project hyn ers bloody Rhagfyr, just cyn Rhagfyr, blwyddyn diwethaf. Mae wedi mynd am mor hir. Ond ni'n defnyddio am Braco waith. Ac rwy wedi bod yn creu fel content apps arno fe. Rwy'n caru content apps, maen nhw'n mor cool. Rwy wedi creu fel like really cool little content app sy'n link lan efo'r client's external APIs ac yn fel tynnu'r data o'r servers nhw i creu like content nodes ar y wefan, herf maen nhw'n cael fel like profiles. Nhw angen update o fel pob nos. Ac so maen fel like tynnu'r data o'r servers nhw, compare fe, update o'r content nodes a popeth yn automatic, you know.
I love Okay. content You're apps. actually They're the more first cool, guy more who worked powerful. in a bank that I've talked to. Okay, we've been stopping Beth now. yw'r trws yma? So, Right. ni di mynd o 10 nawr i Yeah. 2 a fi just yn wyndro os taw... na, joke. Na, mae hwn yn harsh. That's Farmstead. joke. This is the 4th, 5th, or 6th trophy you can earn in the game. The trophies Well, I'm in brutal. Sync, Timeless Treasure, and Take It for a Spin can all be unlocked on the farm in any order. Well, after dealing with the elderly couple for this trophy, Vincent has to play the piano and Leo the banjo in the living room of the farm. You have to start playing at roughly the same time and get a streak of about 20 to 25 notes in order to trigger a cutscene. Simply play the minigame on easy to make the step as easy as possible. So ni angen mynd mewn I tŷ a chwarae ar y piano ar y banjo. O, cofio ni di wneud hwnna tro diwethaf, Ie. ond obviously ddim digon. Dych chi'n defnyddio Cymraeg yn y gwaith? Question off. Wel, mae pob... Ie. Wel, actually, dim pob. Mae lots o'r fel clients ni yn There's a house over there. Let's like, check it mewn out. Cymru. O, hyn ddim yn y So mae- sîn. O, mae hyn ddim yn y sîn. Mae fy'r un nesa. Na, ni angen... Na, hyn yn ni just angen cael gwared o'r pobl hen a gyntaf. Oh, ahead right. with this. Okay, okay, Ie, sorry. Mae loads o'r wefans ni'n gwneud yn... Dwyieithio. Dwyieithog. Dwyieithog, hynny ne. Ie. Ross yn di yn dweud shout out I Tess Cosses Cheaper. Shout out I Tess Cosses Cheaper. Ydy hwnna'n ffynnu os ti'n dweud yn gyflym rhywbeth? Sain siwr. Shout out up a Tess. Every law-abiding citizen Yay, shout out. of the prison. Don't you worry, honey. O ie, mae loads o projects ni'n gwneud yn They'll get a dwyieithog. taste of old Betsy. Mae Cheaper than Asda a nice. I say we take them out. Oh, right, okay. It's an old couple. Tess- We can't do that. Oh, Tesco is cheap. Oh, da Tesco's is iawn. cheaper. O, rhaid O, da iawn. Nes ti cael fi fe. O'n i'n meddwl dyna beth bydd I fe. like it. Oh, brilliant. The house. Oh, You got it in great. mind. Mike yn gofyn Captain Bubbleboy, ydych chi'n gweithio yn Microsoft? We release the horses. Release the Na, horses. yn gweithio am y prifysgol lleol. Oh, cool. I'll be forced to go get them back. I don't know. Cool. man. Fi'n credu mae y counter thing bach yn weird, achos weithiau mae fe'n dweud, ond mae mwy o bobl yn y chat na sydd ar y counter. O ie. Be ni'n mynd i wneud? Really sources subdue couple. A, pa ffordd? Nid eisiau gwneud o? Dim ots o fi. Beth... Rwy'n ni'n gwneud y Ie. horses tro diwetha, so... Yeah. It's 3 or Subdue. 4 hyn. Okay then. Yeah. Front door should be Trio on the rhywbeth other side. gwahanol. Yeah, let's go. As Ie, if hwnna 'di Ross ydi, gweithio fi- ti fi- off Morgan. Fi'n gwybod, ofnadwy. God, Hey, stay low. monkey do. God. So, o, ni'n mynd I mynd ffordd nawr, okay. Sut ni'n subduo nhw? Clemi nhw fyny gyda raff. Na, fi ddim yn gwybod, fi Go honestly. closer than this. Someone's at the door. We're not expecting anyone. Honey, come I with might me. be able to grab the lady while Leo keeps them distracted. Oh my god, nhw'n mynd I gweld ti Distracto fe! Damn, get off! Ti ddim yn neud unrhyw beth. O, ni'n dweud wrth ti byddwn ni'n clemi nhw fyny. Careful, honey. Just calm down. You're gonna be fine. They can't get away with this. Look at us. We're not gonna hurt you, I promise. We'll be out of here in no time. Damn criminals. Well. Yn trio leia All right. content. Let's find some new clothes. Ie, o, oedd mynd lan I tri I nawr. saw a truck in the other bar. Rwy'n dweud fel, like, Hey! Check it out. 10 neu 11 just nawr. Yeah! Ti'n gwybod? Sa'n gwybod. Dim ots. Glitch in the Right, Matrix. yeah. Pwy sy'n poeni? Okay, ble ni'n mynd? O, chwarae piano. A'r banjo. Be ti'n mynd I mynd am? Oes ots, os rhaid I ddau yn ni'n neud e? Ie. Ni angen, Okay. like, dechrau ar un tro. Ooh, So, os ni'n gwneud treat. easy, bydd hwnna'n hawdd. Okay. Un munud. Gael fi cael y banjo dda. Ie. Mae hwn fel version o Guitar Hero. neu, na, band jam neu beth bynnag. Ie. Okay. Right. So, Barod? yep. Bom, bom, bom. Nice.
Na'n cael streak o like 20 neu 25 rwy'n meddwl. No! Oh, we've got like 30. It's hwnna'n tricky. Mae'n mynd yn gyflym nawr. Mae hwnna ar hawdd. Be ti'n neud i'r piano na? Owain? Ni gallu gorffen? For the love of... O, oce, mynd mas a wedyn dod nôl. Oce. Dyn ni'n fyw cwestiwn Douglas Adams, ie? Yeah. Bendant. Gobeithio. Nawr, mae'r counter ar yr actual website yn dweud 10 nawr, ond ar ein thing mae'n dweud 3. Fi'n credu mae just rhywbeth weird yn digwydd. But how Gyda do we do it? Let me read darllen hyn eto. For this trophy, Vincent has to play the piano and Leo the banjo. Ah. Dyna pam. Yeah. Okay. Right, fi ar piano then. Right. You have to start playing at roughly the same time, so easy, 3, 2, 1, go. Nice. Yes! You ready? Yay! Okay. That's good. That's good. That's really good. Yeah, right. Yeah, come on, Vincent. So nawr ni lan I 11 eto. Mae just nuts yn dyw e. Oh, you're good. Oh yeah, what the Dig. Yeah, I don't know. Yeah, this sounds good, man. Yeah, baby. Oh, Yeah, baby. Close you know. hell? Yeah. Yeah, baby. nice. We're feeling good. Didn't know you had it in you. What can I Yeah. say? I'm full of surprises. and most Right, good ones. slws nesa. Ein a patio song. Everybody can. Yeah. Ti ar y Hey, man newn ni dim trwfio yn ond fi. sync. Waw, waw, waw. Dim ond fi. Okay, beth Right. yw'r... Ni angen mynd lan i'r grandfather clock a interact fe ar yr un pryd. Oh, hwnna'n odd. Okay. Be ni'n mynd i neud? Does dim prompt am a interact fe. Lawr yn y living room. Oh, right. Un cloc dad ci o'n. Ble ma fe? O, fanna. Okay. Yeah, so- Un. Dau. O, na. Med... Yeah. Un. No, does dim prompt. Na, ar yr un Beth pryd. ti'n meddwl? Un. Okay. Un, dau, tri. Does tri hwnna eto. Un. Captain Bubble Boy yn dweud, wel, mae ddim yn tu ar y mynydd, ond mae'n iawn, diolch. Mae lot o cyneuon fi'n troi mas fel na. Does tri Okay. eto. Un, Un. Dau. dau, Tri. tri. Yes. Oh yeah, a wnaethon nhw yn nod yna. Mae rhaid ni wneud hwnna nawr, o. Un, dau, tri. Yeah. Yeah. Oh, sorry, fi'n gwynebu ffordd all. Okay, un, dau, tri. Yeah. O, edrych ar hyn. Okay, beth yw'r thing nesa? Mynd lan y grisiau, hyn yn yr... Mae wedi agor lan secret door. Ooh. Oh yeah. Oh yeah. Mae yna treasure chest. Nice. Oh my gosh. Brings back good memories. Sut, mae'n ti rhywun arall. Oh god. Yay, trophy yn Timeless Treasure. A mae un fwy mewn fan hyn. Le. Okay, mae list yn mynd allan o sync. Lovely. Of course it does. Good. Right, we're going to scroll out tree of... Ah, down there. You have to climb the windmill behind the horse barn and interact with the blades of the windmill. Oh god, okay. Mas â ni then. Ffordd na... Oh, fan hyn. Okay. Beat Oh, ya. ni- Woo. Ni'n dringo lan i'r top. Yeah. Okay. Good. Good.
Hei, ti'n fan o Minecraft? Beth yw'r update yma? Oh shit, this is getting Mae pretty. rhyw Oh, yeah. ether The Nether update. What? Ond ydy e actually fel nawr neu ydy e'n dod yn cyn bo hir? No! I'm playing on Reese's profile! Are you serious? Oh no, I'm not. I'm playing on my profile. Oh my Oh, god, no. I was so... Wait, what? Ie, na What? rhaid bod ti ar Whose profile ti, achos mae'n dweud Owain Jones. It does? Why did that Ie, just... mae en. Pam oedd hwnna just pop lan yn dweud bod y brawd fi wedi sign up mewn rhywle arall? Ah, don't do this Wyt ti to me, gyda PlayStation. 2 PS4s? Yes. Well, mae brawd fi'n Get this cael thing un started. like, you know, mewn uni, rwy'n prynu fel birthday present. O, I can hwnna'n make it nice. go faster than Yeah. this. So da i ni gorfod neud e fi'n credu, yr un pryd. Ti just angen mash o fe. Oh, right, okay. Oh, right, okay. 10 to 15 A hwn yn un seconds. just i fi, ydy e? Yeah. No, bydd ni Cool. dau yn unlockable. Ie, ond ti o fel oedd rai achievements. Oh, yes, yeah. Dim ots pwy sy'n neud e. I think. Yay, trophy earned. Take it for a spin. Nice. Nice. Okay, 4, Good. 5, 6. That one's done. Pryd mae'r stream o'n gorffen, right, 10 o'r gloch yw'r amser gorffen, Mike, achos mae... Wel, mae graig fi, hi'n dod nôl o shift 15 awr, a mae hi dechrau 7 o'r gloch bore yma, a mae just yn cadw'r pis os fi'n off yn hyn a fi gyda hi yn gallu gofyn hi am diwrnod hi a stuff. Mae'n gweithio fel gweithwyr cynorthwyol, so support worker, so mae'n gweithio'n galed ar hyn o bryd. Wel, oedd hi'n gweithio'n galed cyn, ond, you know, mae just yn, mae'n syniad da i fi parchu hi. Mae'n syniad da yn bywyd, though. Wastad parchu eich Yeah. graig, neu'ch partner, neu beth bynnag, you know. Just, mae fe'n tip bywyd fan hyn. Definitely. Oh, God. Right, ready invite ti. Cool. So here, preparation reunion. Right, so this is the 7th, 8th, or 9th trophy you can earn in the game. The trophies, no cheating is started at a home run call being locked in any order. In the trailer park right at the start of the chapter. For this trophy you have to go straight until you reach a trailer with a woman sitting on a foldable chair in front of it. Talk to her to find out about her cheating husband. Turn right and walk up to the first trailer along the path and interact with it. Now that you know the location of the cheating husband, return to the wife and tell her about it. She'll head over to the trailer herself, get inside and start hitting them both with her baseball bat. Trophy will unlock God. for both players. Cool. Jesus. Okay, barod. Nice. So ni'n stopio unrhyw fel abuse, basically. Okay. Mae dim yn fel like 6 neu 7 trophies ar ôl i'n gwneud nawr. Falle fi ni gallu neud e cyn 10, ti'n meddwl? Yeah. Come on! Bring them on. Now trophies. Yeah, easy. Oh. Well, you come know on. and collect all the other trophies. Ie, mae'n bwysig. O, benna, fi enjoyo dod nôl i'r gêm yma. Yeah. Welcome to Pete's Sunrise Trailer Park. Low rates, no pets, leasing, no swimming. Bydden ni wrth fy modd, All right, keep an eye fi'n out. caru'r fformat yma o co-op, Yeah. I a don't know where they live. achos They had to i move fi, well inside. mae I see. chwarae gemau yn rhywbeth cymdeithasol, a mwyaf cymdeithasol a interactive mae e gyda person arall neu gyda grŵp, y gorau mae e. Yeah, right. So, Never Really, actually set foot in a place you know, like this before. mae... Oh, yeah? Beth bydden ni'n hoffi, ti o'r fel Far Cry 4, mae'n un o'r Yeah. gemau ffefryn fi erioed. Bydd hwnna gyda fel cooperative mode o'r dechrau i'r diwedd, fi'n credu bydd Yeah. hwnna'n amazing. I'm looking for someone. So am I. Mae bydden ni'n hapus i bod y ci neu fel y cymeriad fel y sidecar, ond just bod Yeah. chi'n gallu mynd trwyddo fe gyd, cael
just fel y gêm yma, What'd he do? fi'n gobeithio That bydd bastard's been cheating on me EA and nobody cheats on Martha. I guess neu you didn't know unrhyw, that. Ubisoft neu un o'r datblygwyr mawr yn neud gemau fel hyn. I'll think about it. Yeah. So ti di siarad gyda'r menyw. Nawr yn y trailer hyn, ni Right. gallu clywed y husband ti fyna. Oh god. Mae'n cael O'n i'n hwyl. meddwl o'n nhw'n neud rhywbeth arall. Oh god. Hey, what's going on in there? Never mind what's going on. What you want? Cletus, come on, honey. Oh. Coming, sugar. Calm down. You can Oh. call it my lady parts. Okay. Oh my gosh. Ti'n gweld coes hi yn y... Oh, wow. Gotta be that lady's Oh husband. no. Maybe I should tell her. Oh. God. So ti angen mynd nôl nawr i ddweud wrth y Yeah. merch. Just gallu clywed y sgrachan. What's the word for evening meal? Wel, cinio Te? yn... Bydden ni'n dweud Yeah, te. te. Hey, Achos lady, cinio i fi yw fel... Cinio, yeah, cinio is un o'r you dinner. might have gloch. an idea of where your Yeah. husband is. Yeah, You see lunch that dinner. trailer over there? Yes. All yours. Oh, he's Yeah, gonna the get tea it is now. like, well, tea. Tea time fel Tea time, 6 o'r yeah. gloch, chwech o'r Yeah. gloch. No ni, trophy end, no cheating. Go on, Yay. beat him up. A fi kind of eisiau gweld. Yeah. Ni'n gallu gwylio anyway. Mae'n werth e. Take a new. New. Ooh. Ooh. Tea, same as the Yeah. drink. Yeah. Yeah. Amser te, amser, tea time. Yeah. Ni'n cywir. Te. Right, dyna ni. So, hwnna'r un hwnna, mae yna dau fwy. Le nawr. Right, maen nhw'n allan o order again, so I can scroll it out. This one, you started it, not kids anymore. For this trophy, Leo and Vince have to sit down on the swing set in the middle of the trailer park. Oh, okay. O, dyna fe, fanna. Hey. Douglas Adams yn gytuno, mae'n domestic abuse. Yep, ma fe. O, gyda'n gilydd. What you want? Yeah. O, hwnna'n funny, ond dyw e. What the Yeah. hell are we doing? I don't know. You sat down first. No, I didn't. Oh, good. Like a humour fanna. Did I? This is getting awkward. Yeah, Vincent. Yeah. What? Oh, nice. Okay. Three nesa. Right, home run. Oh, fi'n cofio hwn. Probably cael sgôr gyda'r baseball, efe? Yeah. Re, hyn yn un ni angen gwneud. Rwy wedi cael un hyn fy hun, so dim ond ti angen cael e. Okay. Os ti ddim already. Fi ddim yn credu fi wedi. So ti angen ennill. Beth yw... Beth ti angen neud? Sure thing. Beth yw'r sgôr ti angen curo? Yw'r You just have to question. hit home run, ma'n dweud. Okay. Fi probably gyda fe then. O, na i neud e. Yeah, just angen bwlfer yr amser. Gywir. Oh, yeah. Mike, dweud gameplay diflas, streamers da. Yeah, ti ddim yn ffeindio, like, eisef ar swing set yn hwyl? God, sorry, sofyn gwella o hyn. Mike, sorry. Dyna A-game ni, so... Sofyn... Oh, Hwnna'n home run, gotta be. Ooh. Oh, nice. Right, fi'n credu mae rhaid I fi just gadael no, neu bydd yn mynd am byth. Oedd fanna home run fanna? Yeah, fi'n siŵr. Yeah, dyna ni. Yay. Now that's home run. So fi'n gallu gadael nawr. Wyt ti wedi cael y trophy? Yeah. Neu Mm. pop? Fi... Rhaid bod e fi wedi cael o'r blaen then, achos... Okay. Bye-bye. Cool, so next Yeah. trophy chapter. Yeah, rang in. Oh, cool, mae Douglas Addison wedi dweud dwi wedi byw yn Arkansas a maen nhw'n siarad fel na. Oh, ma hwnna'n cool. Ah.
my god, fi'n caru, tiwod, gymaint o bobl diddorol ni wedi cwrdd â trwy y streams. Mae wedi bod yn anhygoel yn ddiweddar. A lot, tiwod, Ie. Captain Bubble, mae loads o pobl, mae just yn really cool. Mae ddim yn cool, haha. Okay. Mae'r acen, ti'n meddwl, Arkansas. Mae'n cool bod ni'n nabod chi. Kid over there. Mae'n hefyd Gobeithio chi ddim yn meddwl bod e ddim yn cool. Oh, okay. Ie, mae'n perffaith, pale base, beth gallu bod yn well. Dim lot. I refer to sort of like sarcastic, I'm sorry. Vincent. Okay, help me sorry. out. I need help Sorry. here. Right. Wyt ti'n mynd? Ti'n mynd y ffordd anghywir? Owain, dweud pethau. Ti'n mynd completely ffordd anghywir? Pam fi'n dweud pethau, mae pethau gwael yn digwydd. Ble fi fod yn mynd? Trwy'r... O, ga. O, fi gallu gweld. garage. Fi'n credu yn fi. Oh, right, okay. Y Steam newydd. Y Steam newydd. Beth ti'n meddwl y Steam newydd? O, stream newydd. Pa stream newydd? Sa'n siŵr. O, okay, mae acting Southern yn hwyl iawn. Okay, fine. Fi'n gobeithio, ti'n sôn am yr acenion a nid am y ffaith bod e'n cool bod ni'n dod i nabod pobl o gwahanol lefydd achos... Over here. No. Just... Right, so in hyn yw'r 10th trophy you can earn in the game. After you left the trailer park and reached Leo's house, Vincent will be waiting outside of the house while Leo's chasing after his son. His wife will ask you to fetch a wrench for her so she can continue repairing a bike. Head over to the shed with the dartboard in front of it, pick up the wrench from the table, bring it back to her and start up the bike. What do you The want? player who controls Leo has to make sure not to climb the treehouse yet, as this will trigger a cutscene that will I do end this mind. I'm kinda scenario. busy here. Only Vincent can help Leo's wife, however both players will get a trophy. Stop calling Fi me jyst yn Dad, mynd i okay? ateb Mike. I have So no Mike, clue ni where wedi he is. bod yn neud fideos YouTube a neud streams am rhyw 4 mlynedd nawr. Yeah. Ond fel arfer, ni'n cwrdd unwaith y mis Bye. a ni'n cwrdd a cael fel takeaway pizza neu curry neu Chinese neu rhyw fath o bwyd takeaway. A un munud. Fi'n mynd i tishan. We should be fine. Sorry. So, Bendith. ni'n... So fel arfer ni'n cwrdd fel grŵp a ni gyd yn chwarae gyda'n gilydd a neud stream unwaith mis. Ond ers y lockdown, ni wedi llwyddo i gallu neud e'n fwy Of aml. course we are. A neud yn... mae hwnna wedi bod yn gret achos Hey, Alex, ni wedi bod yn look who's gallu here. creu mwy o Oh. stuff a... just neud fwy o streams. Yeah. Buddy? Ond so... Ond I but suppose... Yeah, sorry. but fi gallu just dangos ti, like, example o beth ni usually Don't gwneud. worry, Leo. He's, Go on, dangos just a nhw little bit achos... upset. So fi'n just switch your... Mae'n hollol wahanol i wneud fel stream fel heddiw i Yeah. fynd i fel arfer yn cwrdd ni a Yeah. y madness. Y madness sy'n gallu digwydd. Come here. Os mae crew yn ni. It's nice. No. So, Yeah, fel arfer ni'n... we... Yeah, this Your is channel. Vincent. Nice to meet you, ma'am. hey. Linda, I need to tell you what's going down. Yes, but first. Oh, so in school, we need like, to we find your return to video the cyn y house. lockdown. Cyn lockdown ar ôl. Actually, ni wedi loads o videos yn ystod y lockdown ma. Yeah, ni wedi, ni wedi bod yn pump nhw allan. A dyma Pump ni. yn o mas. So ti'n gallu gweld Yeah. fel arfer, a ni'n just like cwrdd lan fel grŵp. O, ti'n gallu gweld, so ni yna fyna yn O. chwarae Pokemon Tournament gyda crew i gyd, yr old motley crew. Ni wedi wneud D&D, ni wedi wneud popeth, ni wedi wneud D&D session. O, please dangos nhw y D&D. Yeah. Ti'n gallu gweld yn y cefndir yr Domino's, Domino's boxes. Yeah. So ni'n cael unrhyw fel sponsors na dim byd, ond ti'n gallu gweld. Funny. O, dyna ni'n funny, actually. Mae'r rai VR,
be oedd y bit lle oedd e wedi actually ie, bron wedi bron cymryd bwrw. penny off. Where was that? Roedd hwnna'n... Here we go. Ie, ble roedd e? Oh, Mae'n... good. Oh, ble roedd Fighting game crowd. Oh, fel pethau fel Tekken a Street Fighter pethau fe. O, ma' hwnna'n cool. Na, ni ddim... Fi ddim di clywed... Wel, fi di clywed o grwpiau gwahanol. Fi'n gwybod mae Nintendo South Wales Club. Mae Welsh Gaming Network. Mae Esports Wales yn neud pethau. Mae so- bron cael ni fan hyn. Oh god. Oh. Oh my god. Yn y mor close. Oh! The mor agos y bwrw pen ti. Yeah! Oh! Oh, I love it. Oh, ni chwarae Creed. Oedd hwnna'n cool. Oh, a good day. Ie, yeah, rhywbeth game da. Ond ie, ni Ie. ni di bod yn gwneud fideos like, yr un cyntaf oedd Halo Reach. Rydyn ni'n actually ie. ffilm o'r un hyn mewn Weatherspoons. Yeah, oedd hwnna'n random yn Casnewydd. Yeah. Ie, achos o'n i'n neud bit recordio pryd hynny, o'n i bach fel, o'n i'n just yn sortio hwnna, o'n i ddim actually yn y fideo achos o'n i bach fel, na, mae rhaid sortio hwnna. Ti'n dysgu loads o'r thing yna, ond, ti'n gwybod ar ôl gwylio fe, o'n i'n meddwl oedd yn awesome, o'n i bach fel, ni eisiau bod yn hwnna. 1st of September 2016 roedd hwnna'n... Ond roedd hwnna'n ffilm mewn fel August oedd e. Ie, diwedd y Ie. blwyddyn. Yeah. Ond ie, ers y lockdown, ni just wedi bod yn just gwneud streams, really. Ar y YouTube channel ni, am fel stream replays, ni'n rhoi fel gweld little icon coch yna yn y thumbnail. Mae'n edrych fel little, like, I don't know. Live kind Yeah. of thing. Yeah, mae'n kind of an Yeah. live recorded thing yn do Yeah. it, like icon. So mae fel pob video ers y lockdown yn literally wedi bod yn live stream replay. Yeah, pretty much. Yeah. Ond mae'n good achos ar YouTube ti'n gallu cut o mas pethau Yeah, os ti'n yeah. gallu neud hwnna. So, Yeah. fi'n credu mae'n gwell achos dim rhaid i nhw gweld yr intro thing. Ti'n cut o straight i'r thing. A weithiau ni'n cael technical difficulty lot o'r amser. Yeah. So, mae'n handy gallu kind of symud ymlaen at bit ddiddorol yn lle cael yr holl faff. Yeah. So, sorry am hwnna, os chi'n Yeah. erioed yn gwylio stuff ni a chi gorfod dioddef hwnna. Yeah, That's ond life. Rwy'n cael backlog o videos I editor. Yeah. Mae gen I, Oh. hydrate, woo! Good, right. Oh, actually, oedd fel tipyn bach o dyferyn, oedd hwnna hardly unrhyw dŵr o gwbl. So, bydd angen fi wneud double challenge rhywbryd. Ble mae'r backlog fi? Mae gen I Oh, backlog dau. videos YouTube, yeah. Don't mae'r backlog. They know. Beth di fi angen editor, yeah. Worms WMD, Unravel 2, Little Nightmares, Shark Cage Game PSVR. Remember when ni'n colli'r diwedd yr un hwnna, roedd y blymyn laptop, roedd hyn yn cyn, roedd hi'n actually cael fel proper recording equipment. Roedd hi'n hyn. Pryd roedd hi'n adio hyn? Oh my god, 2017. Whoops. Hwnna wedi bod ar y backlog am little bit. Yeah, yeah, Morgan, mae... Oh. Morgan, Sorry, mae... oedd Odin di gorfodi fi I hydradu, felly. Mae hyn wedi bod ar y backlog am y amser hir. Yeah. August 2017, Shark Cage Game PSVR. Yeah, mae'n lot. Yeah, dwi'n angen editor Ryan. Mae... Yeah. If Ond I... falle, Os ti'n rwy'n beth, dal achos oedd e mor cael- hir yn ôl, bydd e'n eitha cool, achos ni Yeah. probably di newid loads yn yr amser yna. Ni wedi. Rwy'n fi'n edrych nôl o fel fideos hen. Ni wedi Yeah. newid. Lot. Yeah, just
So bydd yn eitha kind of cool, fel throwback. Yeah. Kind of, os ti'n edit nhw nawr, a ti'n kind of roi dyddiad, ti'n fel nhw'n gallu ar fel old camcorder style a nhw'n roi fel dyddiad yna. Yeah. Bydd i roi hwnna lawr, so pobl yn meddwl, what? Be sy'n bod, pan wedi, probably bydd nhw'n edrych, fi'n gwybod yn personol, bydd nhw'n dweud, oh my god, mae Morgan di colli gymaint o bwysau ar fideo yma, be sy'n digwydd? It's really, well, balloono. Mae pawb yn beio lockdown, though, so fi'n mynd i just mynd gyda hwnna. Rwy wedi rhoi loads o weithio arno yn y lockdown hyn. Yeah. Right, so ti angen siarad i'r Mrs. Cymeriad fi. Mrs. Pa, Mrs. O, fan hyn. Hi'n fan hyn. Okay. No, hi'n ti allan. Nah, never mind. Oh, damn. Damn. Okay. Yeah. Ble mae hi? Oh, right. Hi. Gofyn, yeah. A wedyn ti angen mynd i cael y Gofyn. wrench. Hey, Monkey wrench. Hey. that's a really nice bike. Mae fy rhorig dod o'r South, Thanks. Cymru Mag in California. Felly ac yn surfer how long gyda do you fi. know Hey, Nice. man. Oh, ydy e fel Owen Wilson? Check out YouTube too. Oh, awesome. Mae'n Beth yw- link, os ti'n gwneud fel exclamation mark YouTube, bydd yr link So, dod lan. this is a Heb Shaiki Yeah, dyma ni. 57, right? Actually, Do you know the fighting game this is crowd a in South 59. Wales? A friend of mine plays a lot for groups. Nice. Wyt ti wedi darllen rhain? 59. Yeah, fi di darllen am so- y grwpiau. Street Fighters. O'n i'n dweud, fi'n Nice. gwybod, mae Nintendo South Wales a mae Esports Wales, Yeah. mae Arcade Vaults, maen nhw'n neud lot hefyd. Oh yeah. that's Um, cool. A beth arall. Yeah, tri yna. Oh, Welsh Gaming Network hefyd. Mae'r pedwar yna yn eitha active. Ti'n cael y neud wrench fan hyn, mewn y shed. pethau- Okay. So fi angen mynd i nôl y wrench. Yeah. Ble mae'r shed? O, fanna. Okay, si. Wrth i ti chwarae darts. Yeah. Dartiau. Fuck. Right. Come on, Alright, I got this. Watch Fi'n gallu gweld y wrench, pan fi ddim yn gallu pigo fe fyny? Wyt ti wedi siarad i hi? Fi wedi siarad Oh. i hi. Ydy fe'n popol lan fanna? O, na, un minute, fi'n credu fi angen siarad. Na. Oh, pig lan y wrench? Neu. O, fi Beth efo oedd chi'n dweud, sorry? Rhywbeth am... O, Perhaps sori, o'n i'n wrench, siarad am wrench, blymyn Alex. gormod. Right, mae ddim yn gael fi siarad gyda hi eto, so rai bod na... Hey, mae hi Oh, just wedi dweud, could you get... Ah, there we go, could you get something for me? Hey, Alex. Yeah. Leave me alone. Dwi'n caru arcade vaults. Yeah, maen nhw'n really cool. Bydd fi'n arfer mynd i'r like, little shop nhw mewn i'r Yeah. mewn yr arcade. A maen nhw'n gweithio'n galed iawn a maen nhw wedi kind of addasu. Maen nhw'n neud fel podcast a stuff dros y cyfnod yma. Yeah, you know, chwarae teg i nhw. Maen nhw'n... Ni wedi cael nhw... Oh, damn. Ni wedi cael nhw yn Philly Fest am cwpl o blynyddoedd. Yn neud yn Castell Caerphilly, mae yna neuadd mawr. A o'n ni wedi llenwi'r holl Hey, neuadd. backseat mechanic. Beth oedd e'n dweud? Backseat mechanic. Hwn yn yr Ah, trophy. Okay, fi ddim wedi cael hwn eto. Os fi'n mynd mas, though, bydd e'n popio lan, siwr fod. Okay. Cool. Nesa? Yep, cool. So, exit main menu. Yep. The 11th trophy y pryn ni'n interrogator dyn hwnna. Pa dyn? Cofio ar y building site. Oh, right. Yeah. Dwi'n caru arcade vaults, rwy treuli llawer o amser yno yn o'i llanef. Llynedd. Pan rwy fi yn Pan ro'n i'n Gymru. Nice. Yeah. Yeah. Ah, mae'n good. Chwarae teg, maen nhw yn gweithio'n galed a maen nhw'n... Fi'n siŵr dawn nhw mas o'r lockdown yma a maen nhw'n cario ymlaen achos mae gyda nhw fel jobs eraill. Fi'n credu... Yeah, bydd nhw'n ffain i bwrw ymlaen gyda fe. Ond, credu mae Chris sydd yn redig ac fe yn eith dechrau Arcade Vaults yn person dda. Yeah. It's all good. Be arall i'n dweud? So, Esports Wales hefyd, maen nhw'n gwneud gwaith ffantastig. A mae Boone sydd yn... Fi credu oedd e'n game content manager neu rhywbeth.
neu games manager, achos mae gyda nhw tîmau cystadleuol Yeah. mewn loads o e-sports gwahanol. Mae Rocket League, Yeah. League of Legends, Overwatch. Maen nhw'n chwarae lot o Valorant ar y funud. Yeah. Oh. Beth arall? Dych chi'n gwybod am y chwaraewr Cymraeg Barney Morris, considered the best top lane League of Legends player in Europe? Na. Fi ddim yn gwybod am Cool. Barney. Nice. Rhaid ni chwilio. Bydd hwnna'n gwerth gwybod. Yeah. Oh, awesome. Fi jyst yn meddwl am y dinosaur porffor pan fi'n glywed enw Barney. Barney! Ond ie, mae hwnna'n cool. Oh, awesome. Barney Morris. Alfari. Alfari. Barney Alfari Morris. Best League and of only Welsh Legends player. season. Wow. Okay. Top laner for Origin. Trivia. Enjoyed playing Dishonored. That's good trivia. Beth? Various. What an unique trivia we're doing. Just enjoyed playing Dishonored. Okay. Yeah, really angen chwarae game hwnna, Dishonored. Alfarius is in-game name. Best and only Welsh player. Hey, Nice. ti di lawr lwyth o Injustice, mae am ddim ar funud. Yes, Ar mae PlayStation, good. mewn y proses o Fuck me, huh? lawrlwyth o Good. fe. As long as ti di adio fe i llyfrgell ti'n ffain. Mae loads o gemau fel A na. gun. I wonder what you could do with this. Maybe you can stick it up your ass. Cool, mae di You know what? danfon Let's put link it in. hefyd i BBC Awesome. News. Oh, cool. Hey, Vincent. Diolch. I don't know about Fi'n you, mynd i but I neud see a lot rhywbeth of fanna, fi different di things here that could make this guy Fi'n talk. anghofio. What do you say? I've got a few ideas. Na, sorry. Yeah, me too. Right. Dim gallu cofio. Ti angen mynd lan i fe a gwasgu push him back. Right. Push him back, right? Get over here. Help me drag him to the ledge. Taflu fe dros yr edge. God damn it, Leo. Start talking. I ain't saying shit. Right, nawr beth. Right, angen... Leo now has to lean over the side of the table with the wallet on it. With the So wallet. ti angen neud hwnna, ie? Aha. I'm gonna lean on this table. So gwasgu sgwar I fanna. bet there's something valuable in here. What? What? Na, Lean- ti angen dod drof No, I said fan hyn falle. we're angen lean on the table, the wallet on it. Ah, okay, fine. Ah, O, here we dyna go. ti. Okay, nawr beth. While Vincent uses one object to torture the NPC with. So Oh, ti angen okay. Lamp. torture him with He's something, about to yeah. get a real shock. Sorry if links are loud. Yeah, my links are fine. This. Maen nhw'n gweithio. You're dead man, Ray. It's over for you. Okay. Hey. Take this. Wow. Let's get back to business. Hey. Trophy and Hey, managed anger. manage Nice. anger. Cool. 12th trophy of the game and mewn hospital. Okay. Oh, right. Ni'n actually mynd i neud hwn cyn dig. Yeah, hopefully. 12th trophy, dim ond 3 ar ôl hyn. So, yeah. Mae rhaid rhaid i fi i- fynd, ond mae Good wedi deal. bod yn hwyl i sgwrs gyda chi. Yeah, mae wedi bod yn really cool. Yeah, Gweld ti yn y stream nesaf, Captain. yeah. Definitely. A fi'n keen iawn i gael rhyw fath o collab stream rhywbryd os ni'n gallu sorto mas y gwahaniaeth amser. So, yeah. Meddwl am beth ni gyd gallu chwarae. Achos mae angen efo bod yn rhywbeth ni gyd yn hoffi, neu bydd ni gyd fel "Urgh." So, yeah. Cael think am hwnna. Gweithredu hwyl. Alright, so ti'n dweud Mike, i ni actually clicio'r button ma'n neud e. Yeah, yn neud synwyr. Dwi di invite o ti. Cool. On it.
ar ôl ein dechreuad araf gyda'r holl faff y we sy'n dod yn running theme, fi'n credu, os ni'n gallu cadw'n cool a ni'n gallu cadw'n siarad, does dim ots, really, achos weithiau mae'n neis i gael sgwrs, a pam ti'n really Ie, mewn mae i'r yn. game, ti'n methu cael y sgwrs yna. Unless ti'n chwarae game, ti'n gwybod off by hand sut i wneud e cannoedd o weithiau, a Yeah. fi'n gwybod gyda bywydau prysur ni, so ni gyda lot o games fel yna ragor. Yeah. No, just fel muscle memory ti fel fi ddim gyda hwnna anyway, so Na fi. Mae Captain Bumble wedi dweud, mae rhaid i ni collab cynllun ardderchog. Yes. nice. Bydd hwnna'n really hwyl. Yeah. Wyt ti'n llwytho mewn? Yeah, mae'r Cool. squiggly dyma yn, ni, yeah. Fi'n credu mae'n neud e mynd yn gyflymach os ti'n gofyn y cwestiwn na, I Yeah. swear. Pob tro rwy'n gofyn, it's just like, Yeah. he's in now. Mae fel, ti o'r mics yn yr actual control pad yn clywed e, fel, right, dyna tipping point nhw. Get him in. Yeah. Right, this is the 12th trophy you can earn in the game. Once you're in the hostel, head over to the lift and take the lift to get to the maternity floor where Vincent's wife is. Once you step off the lift, head over to the lobby with another receptionist. There's a TV in front of some couches to the right of the reception desk. You both have to sit down and watch a moon landing on the TV for about 30 seconds. Okay, cool. Garden Hill Medical Centre. That's mynd syth i'r lift. Vincent, ask the receptionist. She should know. Gofyn receptionist gyntaf. Good evening. Can I help you, sir? Can I help you, sir? Yeah, you can. My friend is looking for his Hey! wife. Oh! I'm sorry. I can only give that information out to relatives. Okay, sure. Vincent, get over here. Fi yma. Hello. Good evening, ma'am. Good evening, sir. How can I help you? Ni'n ar y newspaper I yna. need to see my wife, please. Okay. Do you know which ward she's in? She just had a baby. Oh, congrats. Take the elevator right there to the top floor. Then just follow the signs. All right. Play a board game. So beth yw'r un nesa? Ni angen mynd... Yn y lift. Yeah. Okay. Oh, un yn ni angen gwasgu'r botwm. Oh! Wrth gwrs. Fel bywyd go iawn, fel, come on. Aren't these guys on the run? Dim am si gwylio teledu. Yeah. Nhw on... Oh, edrych ar y gwallt e. Sick. Yeah, man. So You beth, guys sound familiar. Mae'n beth ni bod yn neud, ddo? Ni angen eistedd lawr a gwylio'r I moon don't think landing. so. Serious, dyna, Yeah. okay. Whatever. Ti'n Wel, gwybod? mae'n amser i gwylio teledu pryd ni'n trophy hunting. Yeah, yeah. Yeah. But your faces are so familiar. I'm sure I've seen you somewhere. Pa ni'n talk, neu knock him out? Knock him out. Yeah, get in. Hey, Yeah? see? Problem solved. You need help, man. What? Just don't like taking risks. That's all. Right, so So, ni angen mynd i'r You excited to see your baby? more nervous. receptionist. Understandable. Right, I i'r was fe o'r nervous too, but don't worry. receptionist. You'll be Ah, fine. no, Right. fan hyn. Thank you. Nice, lawr ar y couch. Lay down on the couch. Ah, nice. Right then. Sy'n angen eistedd fan hyn am. Like,
Okay. O, un yn ni angen rhoi ymlaen, surely. Okay, un munud. Oh. Yeah, just... Classic. Classic. Dyna sut mae bywyd go iawn. O, sut ti'n neud gwaith? Sut ti'n byw? God, funny. Swn i angen gweithio am fel 30 geiriad neu rhywbeth. Okay. A mae'r dau olaf mewn yr un lefel. Yeah. Ydy e? Ie, yr un efo ble ni mewn y hanger. Oh. Oh, right. Okay. So ni'n mynd allan nawr? O, Na, neu, na, na. that's right. Mae'n A 2 munud, sorry. Mae'n ffwrdd i bod Okay, cutscene fine. neu rhywbeth. Okay. O, dyma ni. Nice. What's going on? What? Ma' hwnna'n freaky. Is this the moon? Very strange. I don't have time for this. I don't have time for Is this. that the Moonlander? I should check it out. Mynd i'r Moonlander. Oh, edrych. Mae'n class. Oh, wow. What the hell? I don't have time for this. Oh, God. Oh. Brilliant. Mae'n fyna cool. Ah, mae'n dweud how to avoid crashing into the moon fel y llyfr. Oh, brilliant. Come on, let's go. Come on, let's go. Oh, I had this weird dream about the moon or something. What moon, man? Come on, let's hear one. Yeah, all right. Whoa, man. This game's tripping. nuts. Yeah. Cool, so ni wedi cael y troffi hwnna. Right. Exit Mas menu. â ni. A dim ond un level nawr efo trophies arno fe. A dau Oh, nhw yn 9 munud easy. ar ôl, ni'n mynd i wneud e, yr suspense. A loadio fyny. Ti angen gwahodd fi'n syth, boi. Yeah. Dau trophies wedyn mynd i'n cael y plat. Woo! Oh, yeah. Right, mae'n invite ti. Invite Great. sent. Bach yn araf yn dod ochr fi. Dwi'n gwybod pam. Oh. Oh, wait a sec. Na, mae ddim. Notification, live in the dream. Wait a sec, ydw fi gallu defnyddio hen un? Na, fi ddim. I don't know. Ydy e wedi anfon? Nope, dim eto. Come on, ni gyda'n 8 Fi munud! fy'n anfon un eto. O na, fi ffain. Mae defo fe. Yay! Yay, come on. Come on. Come on, then. Yeah. Ni gallu neud hwn. Dim ond dau mwy. Oh, cyffro. Come on, come on, come on, come on. Come on. Urgh. Come on, game. Wyt ti'n llwytho mewn? Ie, fi'n llwytho mewn. Ti angen dweud e fe gweithio, so da iawn. Come on. O, mae ddim wedi gweithio. Oh, Damn it, Rhaid ti'n PlayStation. defnyddio tôn gwahanol. Ah. Oh. Wyt ti'n llwytho mewn? Hey! Yeah. Mae'n gweithio, I swear. Oh, dyma ni. Oh, brilliant. Dewis eich cymeriad? O. Goblin! Dim amser i wastraffu chi. Ah! Come on. Right, so Yn un bwysig. cyntaf, ni angen mynd i'r arcade machine a chwarae against ei gilydd. Okay.
Dyna'n hwyl. Yeah. Achievement Hunters. Heriwr tlysau. Cool. Bydd hyn yn y Yep. second platinum trophy. Bydd Nice. Carl. Cool. Sure, it's a good Did pilot, you right? have the Welsh translated Mayor's game on here the other day? Was that official Yes, or ROM hack? yes, I'm yes, not a yes, fan of yes. heights. Unofficial ROM hack Emily's yw'r a great ateb. pilot. She was Unofficial. So, Yeah. os ti'n mynd, Mike, os ti'n mynd i Discord, if you go to the Discord, mae gyda ni tab sy'n dweud ROM hack Cymraeg, unpinned, mae pob game NES ni wedi cyfieithu. So, hyd yma, mae gyda ni, bum ba bum, Hey, Legend of nice Zelda, to meet you. You too. Nice. Kung Fu, Nice. So, you're a Super... friend, I guess? Yeah. Oh, nah. I hear you're a Mario good pilot. Bros? Yeah, just Oh, Mario I don't know Bros. about that. World. Thanks. Nah, you know, Okay. NES yr un cyntaf. Does this thing Er, fly? What, does it look like a fucking Um, bike? Of course it flies. hmm. Where are we going? Chippendale Rescue Mexico. Rangers. Mexico? So, pedwar game yma. You gotta be kidding me. That's way So, too far. Yeah, I'm ymuno not gyda flying to Discord Mexico. am ti gallu cael gafal ar ROM hack. No way Ni I'll methu just pay dweud a roi ar wefan neu You bydd wanna go to Nintendo Mexico, eisiau you have to pay me lladd ni. way. So, mae rhaid i chi mynd i Discord ni i cael a chi gallu lawrlwytho fe. Lawrlwytho, download, Yeah, yeah. NES, ROMs, Where are you going? erbyn. Na, mae ddim, mae'n ffain. Ond ni gallu skip o hyn. Na. Bydd hwnna'n great os ni'n gallu. Mash X, so mae'n ddim digwydd. Yeah, Carl. I'm telling you the truth. I would never say anything. Oh, I would Mike, never do that. You know that. beth I yw didn't eich say hoff anything. game I NES? tried to Favourite get me to say NES? something, but I Game didn't. NES? Because that's not what I do. You know that. Question. You know you gotta trust Ooh, me, Harvey. Balloon I Fight promise, hefyd. please, Bod nawr dim ond please. 5 gair yn y gêm yna. Dal yn, Let him go. dal yn cyfri. Dal yn cyfri. Thank you. Eh. Oh, God. You're doing the right Cool. thing, Harvey. You're good, Harvey. You're a good man. Thank you so much. What are you thinking? We need more men. So beth ti'n gallu rhoi fi bach o... O ie, ni'n chwarae'r arcade game. Dime, jefe. Necesitamos más Ti'n siwr ni ar y bit cywir o... todos. Yeah, Ble mae arcade game yn hyn? ni just angen aros am yr, Cutscene. yeah. Right. Just wedi Yeah, un hoff. croesawu ti i'r Discord. Wee. Fi'n fan mawr o'r Super Nintendo. Oedd NES gyda brodyr hun fi hefyd. Hey, Vincent, who is this Emily, really? Don't even Os ti ddim... Os, Yeah. achos ti'n eitha newydd Cutscene hyn yn mor i'r... hir. You ready? Ah, 3 minutes! fill her up. Help me out. Cutscene hyn yn mor That hir. sounds right Wedi over gallu Come on. skip o'r cutscene na. O na, mae'n mynd i cnocio ar y drws a spoilio hwyl ni. Just dweud, Gwraig! What do you think? eat Is this a one good more landing spot? trophy. Let me see. Bydd hi ddim But yn... it's gonna be a long Bydd hi ddim yn walk through cymryd hwnna dense mewn i jungle. ystyriaeth o. Ti ddim That's wedi... fine. Well, You could Well, also actually, yeah. parachute down here. That would get you way closer. yeah. Just anwyboddo hi. no, Ni wedi cael noswaith Till- dda. Mae ddim yn werth e, achos fi'n hoffi Super Mario Bros 2. Oh, Do you cool. have parachutes here? Nice. I do. Doki Doki Panic. Mae hwnna'n game dda hefyd. Do you know how much time that would save us? Nice. Oh, mae I don't care. cutscene I hyn haven't even seen a parachute. yn mor hir. O'r cyfres Super Mario Bros, mae rhaid dweud, dwi'n hoffi'r trydydd un. Super Well, Mario Bros 3 technically, y mwyaf. right. Come on. What do you say? Ond i ddim really di mynd mewn i Super Mario 2. Be ni'n mynd i wneud? Paid o poeni. Just dim ots. Na, Na. okay. Oh, shit. Ni just eisiau wneud yr Alright, thing anyway. I mean, 2 how minute! hard can it be, right? Mae hwn yn tense! Hurry. Be, os ni dau yn gwasgu X, ni gallu skip o'r Bring it cutscene. way down. Hey, that's Nah. not even funny. Relax. I'll show you the basics before we Fi'n jump. hoffi wneud e anyway. Yeah, you Fi'n better. teimlo bod fi'n helpu nhw i siarad yn gyflymach. No, whatever. Just show me Dwi the wedi bod yn basics. chwarae I got Elder this. Scrolls ar-lein. Nice. Emily. Ydy I'll handle Elder the Scrolls ar-lein yn dda? Rwy'n cofio pryd rwy'n fynd dod Yn allan. addicted. Couple Ah, of good. blynyddoedd yn ôl. Ddim bod e'n good, but... Sorry, that's Nice. just... Mae'n dda pam ti'n hoffi Just game get it out gymaint of bod the ti'n way, okay? anghofio pethau yn bywyd fi'n credu. Just personol. Dyma ni, right. Dyna fe, mae'n right ar y cefn. Right, okay. Fi'n dod. Mae'n rhaid ni wneud y sesiwn yma neu, Let's play. you know, What do you Yeah. got here?
Come on. Game or something. All right. Dyma ni, trophy, ni gallu just cancel out of it. Right. Miss- Now, trophy okay, next, Mass next Effect. trophy, next trophy. Oh, man. What? This is Maya. the... You can both unlock in any order. Begin to check this trophy. Head over to the only room inside the hangar and go out through the back door of the building. Okay. Dim ond fi gall gwneud un hyn a bydd fi'n unlock randau ni. Go on in. Okay. Oh, man, Trophy the will unlock for chopper, both man. players. Go on, let's get to the chopper. Get to the chopper! God, I love this shit. Dwi'n ochr arall then? Sy'n siŵr. Gyflym! Ti'n just gwylio. A fi'n gwylio, oce. Yeah. Oh, brilliant. Oh, mae amseru, mae'n literally dig. Oh, mae hwnna'n neud fi'n really hapus. Right, So, so bydd diolch hwn yn... pawb yn gwylio. Bydd hwn yn yr un olaf. A wedyn bydd ni'n cael y... Come on. Where is it? Come on. Trophy earned, Mayday. Le? Oh, yeah! Platinum! Yay! Yay! Yeah! Nice one. Benna werth neud, o. Diolch nes ti cynnig hwn, a fi'n falch nes ti. 100%. Yes! Oh! Can. Dead on 10. Oh, ti'n teim. Wow. Fantastic. Mike wedi So, gofyn, oes you know, gennych chi mae Everdrive? newyddion da, mae graig fi'n mynd i aros gyda fi nawr, a i'r teulu cyfan, mae hwnna'n peth positif. Na, joke, dy sim gymaint o hwnna'n bwysau, ond... Yeah, bydd y cnoc yn digwydd ar y drws, Yeah. a os fi'n anwybyddu fe, mae lefel o... Faint mor grac mae'n mynd yn uchel, so yeah, it's good. It's all Yeah. good. Mae gyda ni Everdrive, yes, 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 Mike H. Mae gyda ni Everdrive. Okay, just i gorffen nawr, fi'n mynd i dangos Mike rhywbeth, right? So, just... Yeah, good. Right. Mike, mae gen i hwn. Ti'n gallu gweld hwnna? Everdrive GB, sef yr un ar gyfer y Game Boy. Mae 'da fi hwn ar gyfer yr SD to SNES, sef yr un ar gyfer Super Nintendo. A wedyn, mae 'da fi hwn, y Mega Everdrive, ar gyfer, amlwg, y Mega Drive. So hwn yw'r Mega Everdrive X7. So, yeah, fi'n fan mawr o'r Everdrive cartridges. A mae 'da fi yr Sega CD, bron pob console, really. Ond ie, mae casgliad mawr. Right, dyna fe am fi heno. Fi wedi cael y Ie. cnoc ar y drws. So, O, ti angen fynd nawr. dun, 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 dun. Mae wedi bod yn hyfryd. Rhaid i fi fynd. Diolch yn fawr i'r stream. A diolch Douglas Adams, Mike H, pawb sydd wedi bod yn rhan o'r stream a wedi gwylio tan y diwedd a sydd wedi gwylio yn unrhyw rhan, really. Yeah, diolch yn fawr. A gobeithio gweld chi ar stream rhywbryd cyn bo hir. Yeah. Yeah, so, yeah, gobeithio. So, bydd rhaid ti meddwl nawr, Owen, os wyt ti roi'r bar really uchel o gêm lot o hwyl i chwarae. So, yeah, mae rhaid ti meddwl nawr. O, ti'n gwybod beth? O, ti'n gallu pitcho mewn o hyn. Ti newydd wneud mod GBA, Game Boy Advance. Wedi. So, mae Mike yn sôn am mae newydd ordro'r Everdrive GBA cartridge. O'n i'n trio pitcho i ti fel must-have, Nice. achos fi'n obsessed gyda Everdrive cartridges. Ond mae fe'n eitha pricey. Ond fi bach fel, well, cwpl o original cartridges, probably gwerth un, so mae'n dibynnu. Mae'n dibynnu. Yeah. Ond yeah, Fi'n okay, just- so... Yeah. Yeah, actually, fi just gallu dangos hwnna nawr i'r little Game Boy. Fi just cael o'r webcams lan yn gywir. Okay.
Rhaid gallu actually gweld y webcams. Yeah. Mae'n, dyna fe. Dwi wedi, mae'n ar blurry background yn blur o fe. O, ma' hwnna'n edrych yn stunning. So ma' Owain 'di neud mod Yeah. ar y Game Boy a wedi rhoi... Be ti'n neud I gyd? Rhoi fel yr buttons a ti 'di rhoi... Beth yw IPS? IPS screen, yeah. Roedd Nice. Game Boy yn mewn clear shell fel hwnna. Ond rwy wedi completely rhoi o new shell I fo. Ac Oh, nice. IPS screen ac hefyd, like... Ti'n gallu gweld e? USB-C charging, so mae'n rechargeable battery efo USB-C a new speakers, so mae'n efo new amp tu fewn so mae'n uchel. Yeah. A mae'n Yeah. edrych bright. Oh. Dyna fe. Hynna'n clas. Right. Fi'n mynd I mynd o nawr. Diolch am rannu hwnna gyda ni. A diolch Mike. A pawb, Douglas Adam, Rhys, pawb sydd wedi bod yn rhan o hwn heddiw. Nawn ni gweld chi cyn bo hir. Probably wythnos nesa mae Things nos, unless mae Owain yn neud hi'n... Oh. It just... Mae mor clir a... Right. Mae Mike mewn I mod o consoles hefyd. I want to... Oh, wow. Yeah, Ma' rydw I hwnna. eisiau mynd am fel, like, kind of like, nice modern looking di a gwyn Yeah. edrychiad. Ond yeah. Yeah. Okay. Nawn ni sign o mas fan hyn nawr. Yeah. Unless ti eisiau aros ymlaen, dim ots Na, da rwy'n fi. mynd dan nawr hefyd. Okay. So, diolch Awesome. pawb am gwylio. Iawn. Ac bydd ni gweld Good ti gyd yn y stream nesaf. Okay. Hwyl. Pob hwyl. Ta-ra. Cool.